Ndiko ya Jumapili ndhiru mantu ni edrito ya ichinchi katuwe mwaka yochu onde well naruare adhoka kinyankuruki nterira chia maua kuntuko yetwa makiri ni kiri muchemano yo kubwithikite nao yo okolea yoro yetawani gavana Kawira Mwangaza na first gentleman Murega Baichu raba wetete nao ni kiraba wati kabeti to tetheri antuna muchemano yo aloka yo kuchanio nando na kwela na maya na tear gas na kinyango ngombe kuririkana ati ngombe rabo karinyo and kinyayo ne thenjire ni antu batu kumenyekana nao mbere yao kire muchemano ywa Jumapili ndhiru gavana Kawira Mwangaza na aromerera kuwa ati kuri antu bakwenda kwaragania thirikari akiwa ati Meru iri sawa sawa lakini kuri antu 10 na bangi barachindana nabo barakuwa ati nibo bakuwa ati kuri na thina ndene ya county ya Meru. Karibu kire mubango echunge siasa tuko bwana Arua na mbere twambiria mbere kabisa na meambo emirito menerio to babukarikire nterire chia maua na araku kari na andikibanteto Baweru TV na nyumba ingi cia nteto intopio bamba kwithwa bikiyu kwa bamba kwithwa bakiurwa menerie na mwambo yo munene sana ya woni ndi munene wa ndikiba nteto au kwa Baweru TV menerie ntubo na miambo emirito bururumbu eni ntubote kubatara kuora mutumwa oyara ndikiba nteto bakuwa ati mutumwa ati ora wana kinya baibu ngwandi wete ati mutumwa ati ora wana yoni musemo yuwa ati mutumwa ati bati kwithwa akiurwa. It was bad picture kiri barabonde babwithirio ntubo kwithirwa andikibanteto bakiurwa na intobyo bikithukangwa bachuna intobyo na intobyo bithirwa bikithukangwa. It was bad bothuki bururu na bote kubatara kwithirwa bukibwithirio mwandikio nteto nonto we mwandikio nteto ni neutral na uko Baweru TV twatura turi neutral any day any time na ribo ntu tukubana Arua mutegeri wa Baweru TV na muthikiri wa Baweru FM tukwatogeri kire mubango echunge siasa. Karibu sana na wodi kuma kithikira tu na mukuru wa kiama. It's been a minute, sir. Oh yes, my brother. Karibu sana. Karibu kire wa. Oh yes. It was. Etwa Kinoti Barete JR ni mtaalamu wa mambo ya siasa au kwa Baweru TV. Karibu sana bwana JR. Thank you very much. I'm sure Wonin a million others missed you. Indone ko mtombi ogetana ko na nyondi rakite o kirera mono ko randi rekiti Karibu lakini tena though I was away for a while so ngwetikiete makosa Martin. Karibu ni ukauro endeleo. I know right. Karibu sana mheshimiwa Zipora Kinya ZK. Karibu sana Kinyoteri hapo bango na chinkia siasa. Thank you very much. Thank you not about to na kanyo tukubona Arua na bwana URETERI. Thank you very much on tobacco you on very such notice. Thank you very much. Thank you. Na tuko na kwithira bora twaririe lakini Uibogare. Tibutinore. Thank you very much. Mheshimiwa URETERI ni former MCA wa wadi ya Kithe yete hao tukubana Arua tumuita nyuma ya mheshimiwa Kinyomu na kwithira iteria invite yetu tukubana Arua very late lakini mheshimiwa URETERI ari hao Anthony Aki. Thank you very much mheshimiwa. Thank you very much. Nawe asante sana mutegeri wa Baweru TV na muthikiri wa Baweru FM kwithirwa watanite na batu tukubona Arua kire mubango yechungia siasa unibetoa Martin wechungio ndola. Karibu araniana batu kirukira 40188 ni namba yetu ya SMS. Araniana batu kire Facebook fan page yetu ni Baweru FM Baweru TV sorry. Araniana batu kire actually kinyekire Baweru FM no warana batu kire fan page yetu na tule live kire channel yetu ya YouTube pia pale no tie comment yeku na make sure follow channel ya Baweru TV and FM. Make sure follow channel ya account Facebook fan page yetu ya Baweru TV na Baweru FM. Karibu sana. Now JR we tere hao I think Narua nterirachi ya maua ni kurari na meadio nyuma ya gavana Kawira Mwangaza kwithira itumiria mubango yokolea nterirachi ya makiri. I understand ni mwire na kwina mwire ya deputy governor mheshimiwa Ntwethinkia Reverend na well ni yurari na mixed reactions nto bamwe bakiwa atibati kwithirwa aita kuntukura nto bangine bo mu invite eta kuokolea but you know kwina tension yonto yeyerio
nanti kwenda talo akire ko mibaraberera but you know from where I sit inkuona kwina tension ndene ya county ya Meru. Of course kumanena ntetu ira tutangaza kwa wero na kwina tension yeu gavana Kawira Mwangaza amwa wiki ya mubango yake yokolea mtureni actually neighboring kwa mheshimiwa deputy governor. What would you say? Martin, mbere kabisa kamba ngeri antu betu ba Meru mbere mugeni antu betu nyani rabo misite ora bra misite na thank you very much no ntuboendo thank you very much na ngachumia nani Martin ora kumbekana kubera uma ntu bathiurunkania kana mbekira mukone and chokeri murunkado na chui nyinge mono no ntu that opportunity again kumba kugauma na ntu betu bakiuga na tuketha tukumba kuga bwetu Martin oni kinyani ampejire ya ugo ukari kiri mantu jegie reporters omenya the funny thing ginyatha indo ene Ukraine na US na Russia ote muntu uragia reporter kinyoke tho andikite ni more mugongo na ni more ake andikite ake reporter ote press ote muntu kuragia buru kabisa na nduka yakoza ginyake indo ene bom na ni more ote muntu kuria reporter menya you see reporter orwa akaripoti orana akaripoti everything guwe nguge guwe chumia na gwekenda umba kwithira we on top so that one was cowardice kana ni ugwa ginya woni ndi reporter no mbuge at the end of the day kana ndi press no mbuge at the end of the day that one was very wrong bugaringirira tona ukarikite ujarira polisi ya chichirire gitara maandamano bajie dia press nyaba balara mundu ruege au baurano na ndente to wite bwiri kwetha yikarikaga na nya media council actually ni thairo egitonya ira mantu jau muno and that one is not right menya ukathithio ntu bubwega ino ntu katuge for example kethane antu bakuria ng'ombe menya ti report okuria ng'ombe waka report kiria kugitate kiria kuona na ndi ni iguru ria antu bo baka decide ure urarija ng'ombe nugu anyway kanchoke gigire gya kuma issue ya yeu ni wamikire ithanga tukanya gutha tuthurene nawe inyara tware ana tukwenda gwitware bieje nontu tukwenda kugitira mbako ntu ntu itirigio thire ari mwizi na ndi igitare inyara tware tuhana rio ngo kabisa kinya urengi joke tha tuge bukuthangana ruongo ruria rungi bwathire ye gitarira ya mono butira una ruongo rura rungi monka bara bambe no bahile bore lakini utumba kurunga makabari ni antu amwambia kuthekera bieje bira uterura rungi au niona ndindo etherwe ikamatira so kiri mathugane jakwa gwita nturene ya muntu ogwo kugo te mu recognize na ntu bantu riba kumenya iba kuringire kura no ntumbuga bwawe then ke mathugane jakwa ni jathanga na witira na thanga kinya tukaya kwithwa atwitite kugamba tukauga ikumana ndikiri rwaria rwa mwingi kana mathithia ja mwingi kotini twitite tutiumba kugambira uria witire kuthangana any different ija uria woni mbumba kwa jamati ngakwithira gwakwa mbuga wina mwekuru okwo or something like that utiona bo gwitetera na ndi gwitetera atia menya ngakuraira no iga ugate ungwa no tuteko bwiri kutho yego akwa te ko tura gwakwa te ko kara gwakwa na ndi ugo bangire kuja gwakwa kuja kuthangana gwakwa so kiri ithukanio riakwa ni chauja ukari makosa kana jarari makosa ja manene muno ya kubanga kiatho ari okumenya no atiritie muntu kana butuko gwatanira na muntu na the last time randa ari aja Martin ndaugaga atiri kututi bao ukimena muntu ukiona je ko gutekyo kana mbuga yani gokauga ingita bwaringire bwa jukyo nene kinya ore onge bure otari na ngita na bao na bao achuire kura na njira yawe re achuire nayo so at the end of the day muntu uti bao so kumena muntu ukiona je ko tibiomba kuthithia kana ntu baba tumba kuthithia then kima thogani jako uni that one is wrong muntu onde agwiri kwetho akeja weshima yawe na nyondora gwa gutina problem ndora lakini tika kwenda gwita kundanga ondora ni ria muna ntu betu no ntukinya ntu betu nyo bakenda gwitetera ekyo tumaona gine gichiasa kikenya rimwe kinya muntu akiura wana ala ntu uga uyo ni mutu wetu na tika nono and ke oni kiri that particular issue I think ukaithanga. Thank you. Now itirikia Gavana Kawira Mwangaza, as much as batikuwatanira na munini owe Reverend Twethingia
ni governor county yonde na kinya nawo kego yanto bochu nawo kari na supporters bake, so we cannot really tutumba ku ati non to kawira governor kawira non to ati ku wata na DG atumba weta kego yanto bochu kuokolea. Okay, Matini ibwega sana na non to bakona kanya ga kwithande na babwe ntukweru ari ingora mwathani bwega na ngiketha kiathikiri bonde na nkibendaira utuko bwega na batuthikire na tumbe kwaraniria yara inkorone cietu igenda tukomba kuritana Meru bwega na kinya uni ngwenda ko join my good friend nkiwa independence ya press ibe wo urubo bawe buraba wa me antu ba news iba ya muno ngia ukethe Matini batiringa mbicha na lakini ngio kuringa bakawirwa sana tuchuchaire news so na ibarekano na ndeto iriku na bakaurwa na wendoro kuna mathwani obaura ntumba no banka konde muntu bu no ntuntiko me news ibari kunya bakurawa kana kithi bonde baurairwe na no bauro na njire ile da kinya askari no abaringe ate kwenda kuonwa kiringa muntu we kwenda to muntu ate kwenda itura ki news bibitu mabaura ntu ba media which is bad kintu kana kwenda kuwa woni ndi tofauti muno na mathwani era yara kwa muno Meru especially kintu kitokolea na Matini bioto mambua ndi tofauti kintu kitokolea bombere kinya kithane ukuri maua makiri imbonete ni ari juicy Saudi menti ni ari last Friday I think ni ari mparanga ni karama mparanga actually to ari mparanga lakini karama what to ari na mparanga yari na mparanga na okole ko mbere kwa attend ni we mparanga na ndewo inda attend we mparanga no ntukoi market ruro mudhara market na inda invite this stakeholder na inguchoke ngatho turetende wakanya na ndari kinyantu na ndaitia mparanga kono kolea ndenda gonto kario Matini kwe mustari mwenda na Biblia yuwete muntorok wa ya muntu na thine Murungu akobethakia so ndenda gwa mantu yokolea oni personally ndi support wokolea 100% mwanga ngambiririe nyakenda wokolea runda mu support nyambete nkende lo support nyambete yakwa reason inkona interview yokinyila muntu na thine no ntuni internet ko witness wokolera bude kwa getha ikwitha kwina stage management okay wana bangi na nini ndia kuona tibwo no ntubetroberwa ekuru ibai mpeni mwekuru sauti ndira ndikiri tondu ndari ndi ndari nyanju kwene indenda kuthikira brokari mpeni mwekuru utena mukuru mwekuru ntiwa na mwekuru muritingo ichi awete muthao na mwekuru wina na kumenyera na mwekuru mbika kwewa ngambe ya mutethia na ngavana uwa atiri unyanda achitire ndu chinda senate ndawa uninkangura want mwekuru mwe methori na njiro mwa ng'ombe so mujito muntu na Murungu no kumeana yo nyokurwayo to me ndona is like uteweta na njirenja mwekuru ba ukirwe kuru kithumba aurwa no ari akinyilo mwekuru ringi stroke wakuma mbaranga mwekuru kuthanwa ngambe Matini wuni ngwende ndo murume na arume batiranga indaikirwe kiono ndona kweli au touch muntu ena thina ndakati ya china thina kwi muntu ayiro mweki mabati ara ya nae 10 muntu mware umwendo na brumu Bruno mwa baba batere ari ontona story kari muntu ari imbiti nae moyo kwi muntu barangari imbiti akare wako kuonde amamire angaka lebi ndero ari o imbiti ko kuonde ati nyamaja muntu na thina in short na bantu 10 na obewa mabati so Matini winde kuatiri okolea kinyeke danitre ntorento ethingia iwite totia into ntorento ethingia sunte miomita thanga nontu uni ngombere wete toka mwanture neu negi akwithia kawira na kuinga wate ngambete akamukwo muntu na batene kuya na ngampengi injanje inyakirira akawachokie kawira kenie lakini anchoke katho Matini kiwa atri ngambere ibwe gaibone ni thinjirwe na bai kuthinja ibabutire bwe kana tukawira na achieve objective weke nontu ngambe batetere nyama ibarire so kawira we na marire antu na barumya nyama iriku nontu kinya akokolea no Matini kinyo kathinja kaguria indi githe ibaitangire pathinja na bare nyama ibachoke ingu muchokere katho ndore na pathinjire fair enough Mheshimiwa ZK though atithiritwe support munene wa okolea na kuringana na Mheshimiwa wari atiri burano utethio na utethio genuine ibwega Martin kinyani kanjukie kanyaga kankethie mutegerio Weru TV. It has been a while. Yeah.
nkarakarite mante ya gipindi na giki mbuge kinyani ngwandi sawa na chokire mutegeri nkatho ni ntuba kwithura tutegerete thaa icia nandi choke nandi mbije au okorea mbuge uni Martin auga ntithandi support okorea uni ntithandi opusa wa okorea ntirwaga na okorea program lakini uni kiria mbugaga na kiria nkera mutegeri o Meru TV na arua ne ati okorea program itithuki ni bui lakini ge kuthithwa the wrong person at the wrong time meaning nkeresa ge kuthithwa the wrong person at the wrong time Gavana Kawira Mwangasa CEO wa county ya Meru na ti gavana wa okorea so kundruarain kana kwathurana thirikari ya county ya Meru operations te thirikari ya county ya Meru na kwathurana programs cha okorea igio ntugu kiumo mono kire woni as a professional administrator na an expert in governance kwathurana ngugia Kawira Mwangasa kire governance na kwathurana kire okorea ininto very difficult na ndienda kuuga atiri ndienda kwira mumeru uju Kawira Mwangasa no ntunwe CEO county na kathurirwe kendaran affairs cha county ya Meru kabui gutigana na okorea akathithia governance na ikietumi uni nkwira mumeru na imbugite uni have always raised governance issues that is anything on okorea ndesa governance issues ira Kawira ati kumba na ira ati kuthithia ura batere kuthithia so Kawira atigire ngugie governance atigire kwa Meru eta kuthithia okorea that is where my problem is utiumba ogwe kwewa ngugi ni muringi kuro Meru ochoka weta gwita ngugire ote ai muringi kuro Meru sorry mheshimiwa kuitileka ni ndio kuelewa nato kuwa natianirie ngui ya CEO whereas itumuona na ukungeta ku launch barabara kinyaba murega by road na arana and all that and then okolea either that oroka na Sundays ndenda kwira mumeru angucokeria nkwire ngugire ciothe ona Kawira akithiuruka ciothe akirita ngugi ciotheri ngugi ya governance gutiari ta kinyemwe no ntungu ya governance te kuthungutha ore auro tha 11 ntukwire ngindonere arokete njia ward tha 11 antu bamami ekirite bochori ekirite intobitika iro ingavana ndamuona arokete kwa muntu tha 11 that is not governance no na itiriki akangita no to ndamugita ndakwaraia na mbugire the rules of the game must be adhered to no monka wondirie point ye kwa NZK kuroka kule arokete njia that is not governance kuroka njia tha 11 antu bamami ne amba beta tha 11 antu bamami so let me tell you ngugire onde Kawira Mwangasa kulita tingugie ngavana kuroka gwita kuanga ndeta gwokorea tha 11 antu bamami it is not right i program we wambira niri no it is a program yongo kwira you can't draw the line between government operations na ngugire ya gwita gwokorea tha 11 ndenda kuria atiri ngavana Kawira Mwangasa ari ngavana Meru na thomete ngugi ciawe according to the county government act amenyanire ku no tuwoni NZK ndamuthimia na ndamu assess gutingugi kinyemwe ira bwikuthwa kirita akurita ngugi ira akurita ciothe ciotheri cha kwambamba ari au kamwigirwa tha 11 ari au ngugi kiare ari angi na thunguthere ari angi na thunguthere but zero impact kinya mwananchi uri na ari actually na gutwa feedback atwira it is zero impact kwau ndenda kuga atiri ngavana Kawira Mwangasa gakathura either ketha gaevidia governance kana ketha no Korea nonto antu ba Meru batitikiria ngavana mara bishop mara Korea mara ali obisi by the way Meru county thina ira chonde ireku ikwithira ngavana atikara ndi obisi ne aitangugira batere kuthithia governance fair enough JR you know beakio wemwesh JR you know program ya mama ni program ambiririe way before mbere ya governor you know so I think
it is only okay endelee nio ata karaia ka quote in quote ikumiria kwa governor or something. Okay, Martin, kato choki history nyuma nintini na twemichokia kuma kiri riu ambiririe tukajochokia kigita riu ambiririe ari women rep. Women rep banenkairwa gaf kana mbecha cia kinja, yani cia mantu ja kinja. You understand? Mantu ja kinja ija kuga na ndijo ugekejo kagurira muntu ng'ombe, that is okay. Ugeto kalira muntu fees atena fees, that is again is okay. Yani mbecha iria nenkairwa kinyoka kagurira muntu etangi, that is okay. Imantu individual. You understand? Imantu individual weje otege ija equalization fund ye kuru na kuru affirmative na ndikenda tumba gukiria antu baba tubakinya certain level kana certain family okirwo kinyo yumbo kinya certain level kire mbeche yu affirmative fund yu anenkaro kana mbeche yu anenkaro kenda omba kuthithia mantu jau. In that context no tuge it is okay, no tumumakire tukauga it is very okay no athithia uno ntu ni umbeche wi kumwitikiria kugeta ate. I am told actually kinyeuchia affirmative tibati wetakire muntu kiombe ibati kiri as well. That is still okay no ntu, you know, the interesting thing about family ogatethia mwekuru ero imugongo otethia, you understand? So gatuge okeja gwitoka nenkera muntu murume mbuga power, so is a different story. Of course nyechochi aromire yoneka but then you see kiri nyomoreke affirmative action gayo tumayetu wekira inya katuge family. So kaja kuomba kutethia family moke by extension yotethia family 10. However twejana ndikiri governor, to be very honest, ere tutakwenda kwa liorongo, to be very honest, we governor twin expectation ijaura twina president na twina expectation. Okay ya kwethero atuchuria tu okay ya kwethero Ruto ejaga akathiurunga stoiria cia boda akanenkera ndaka milioni ino ntunywana eja na mbecha akanenkera ndaka milioni akejira u angakiria kuruba kwa abanenkera whatever isasa wa itukumenya kethe yari aretire na araejanire ni nyomora, lakini nukuona yu tio main factor no ntonande batu twina expectations winde together twina expectations na expectations chietu ikere governor chigwiri kuda chi equal. So to some a large extent uninde a development expert na muntu thome tentetu yu, I would ask myself ukweja na ng'ombe imwe wejo nenkra muntu mwe nturene, right? Na kinya uningo feel uninde muturi no ntu ogoteka we governor muntu mwaki ingo feel maendeleo yare ogwo bwiri kweja najo jabwiri kweja ja ndingithaye kinyani jabwiri kweja nkona kethe ng'ombe yewe jirene o ngethro nkimenya urayumba kugeta ate kuntethia kinyani nandi antu baba bomba bakeja kwethro bagitega bakona isa sawa no jirena ng'ombe, lakini etino ogunikire community nilio eno ogunikire muntu umwe muntu wamba ochuria ire mwekurojo kana governor kwa akeja no ntu bure bukanguna kinyani. That is the question that someone might ask. Nande omba kwetho actually andu omba kwetho bairida a lot kuma game antu jau, lakini ukethirwa mbuga okira giutuma antu bare ng'ombe ikiuria kiu muntu aguchuria au onini nani ngakinyirwa ri mpewa ng'ombe ani nani ngakinyirwa ri mpewa mattress nankwire Martin area tukienda kwa honest with our people ria tutikuba area. The thing here is kukeja kwethira maendeleo na expectation yako ki governor kwa imantu jareja ga change muturire jwakwa wombo tuma kinyoga tiga tuthurene na ntu nontu uni ntiko understand bobwega ire governor kwa ai governor na ire governor kwa ari ogokolea. You know JR, it's not like ategurita ngui wingi. It's not like Martin intrarega ateweta kwendia maradi tago au tuterarega, lakini nande tuga that particular time oni kumirite mbije ntukweu nande ja naruga ngwete makiri oni mbije governor kwa andeterete maendeleo ngekinya no ndeta ngethra mbuga matrix yako ejana or something like that na ateja makiri kairi yejite nande ino ntu waisa sawa kathithia na uangi lakini oni kwenda kinyani gwako kugitatia kuthithwa katwe honest Martin kethe kwenda gwako kuthithwa no teja kairi uretete maendeleo na nkuigwa governor kwa ari antwana na nkwijo ndeya ndaigwa muntu mwaki ureterete ng'ombe ni ato kuthuganya nungeta actually angu jokia ge katiba yetu Martin katiba yetu na rurikana abo bwege gitare re nyuma ni utwaragia iguru re eje betaga na tabweta development annual development CIDP
igita riria irio na ndentu bagwiri gwita bakiuga bira bakugita ate kire bakwenda uni ukeya kutha muntu makiri mbije ugite ukandetera ng'ombe kana ukandetera ntu batano ng'ombe kana batantatu ng'ombe na ini ndaugite how didn't have a problem with that lakini wejo nkinyeria gintu ntaugite ucoke wejo ndetere mantu kairi ere we ganagia ino we ganagia uge iwe na thina na Martin tukwatanire bubwe kabisa nyani ngwitikaniria na nani na ateka nte gwitiganiria na inaitirikia kwe na ntu be omena jo uri imbitiro tera rumwe no tuge muntu kwenda gutethwa na kinya mwe kurujo uringi stroke na kwenda utethwa but you see gatwetikaniria rire uni mpere governor ina thineri matinia guntethia uni utugiritie ina thineri why is it that no mwanga wetu ukiuga area ineri daweria au na ndene ogutha kwina thina no nturi uni ndi expect nyani kwenda maendeleo na nte kumenya rire uni nga expect ugo we governor kwa na rire oti governor kwa na thithite bubwega muno agwita senate no ntinkwenda tucokinya history kabisa agwita senate netirerwa itumwe kurwa thora na mantu jaiku athura na mantu jaja no ntutikoro menya rire ogutumira mbeja cia mwingi na nyana ndeto tiji kana rire ogutumira mbeja ciaku no ntuka utwira nuo gutwira lakini gutwira menya is not enough we need to be very sure na ndiri yari akuga uninkathithe yokolea ntukwe kiumia right mbuga that particular time andu baba ingi bari bakwai satisfied amenya uonera ngabana okuna ari wamuonera ntukwe kiumia ejite guokolea achoka uga na ndini ndu bakwaria muno nkeje nyanjumaine na nkeje nyara misi kana tiwe ugire achoka uga bwaria nkoro kinchenje kinyambe ya kinyanjuma na mbeja nyanjuma tano na ndi nyawe ngwa surely Martin day how would you know ukaigwa ngabana mogutano thairi ukethira ugoya development person ukwenda mantu ya development weta no tije ketha yite guokorea kana kejite kugitatia so gatwikaniria atiri it is very important atwathuranire these issues kenda at the end of the day ninda igwa muchemonyo juri ona guokorea teta no ntu kwenda guokorea asante bwana tirike mtu no uatiri mushimua president Ruto rirarare ejita marombene but antu baro baba witu kwenda ke na uwa kabwithia so kinya gavana ejita guokolea antu no baro bakawitu kwenda barabara itu kwenda this itu kwenda that okay ibwa mati ningoenda my good friends turi atu kwenda kitatu teginya kontifa kana kuangania tira wabwega lakini muntaketha atiwete boya wa correct isasawa mbere inkwenda kuchokia ku flash back mantio kolea kinya kidadi etore yekiro kolea bandae ndendo flashback manto ngavana kawira mwangasa before adhuro women rep nare ne actomasi kana thithera kiao riu kuma kuruta mbiroro kuma wakira antu nyomba before adhurwa mwanga kinya unire arombeti kia women rep indora kyanga women rep timubichia atikendele kutethia antu wa utethia no tunakaira antu nyumba na kila kitu na atari women rep na atari kinya ku arita na mbecha chiake na program ire yo kumankorone kurundu buku mankorone muntu yo kumankorone aikwa untubu butese baleti na bo mwathana mutethia kuma a women rep ora kuongela mapato ya michara expand achoka murungu mutethia au kumangavana niyo kakwenda tuelewe bupo ya clearly untubuka bwenkorone ke untukinya kya kudatinga bana atibure kanoto na ari abuinya before atero kumasiasa ene akurikia gutonya matini au kumangavana auluania na uluaneti okolea na out of korea kumya manto maingi mpere na uluaneti okolea na manto maingi kutathura naika kuma weta senate ne ira draw clear line boko ndaginya Meru baigwa andrew clear line yati woni okolea ntemi okolea mathayo ofisi ntuko ari muthara kangwenda kwa weru ginya to muthara baibo kinya kitha ntuko antoba ejire ntuko yari ya thirikari yangari cha thirikari na security na kila kitu ya muthara arura thoko na choka ikundi mbe we abwithera yonte abwithirie na nadi adiro tibu aweta no to me I was very happy project ziko thomo cha muthara ndeko magitha na bwithite the same in another world anenya ndamwenjite muthara enene muno etenjwa so au amantu yonte yarathithetia development na kila kitu na choka kuru kinya tha 10:45 ari nya batadiria antu baba ingi kwa kinya tha 10:45 au ambai tha 11 ndathiria ngui thirikari ngeto kolea iro kolea ne mbecha chiakwa
sandaka ile tukuruta kanisene tukumetomba kuna mtu akuruta sandaka kanisene ne chunji gyako kya muchara na ingwenda wito okolea no ntumbite okolea kankwenda kwathukana na into bya thirikari ngari cha thirikari ari wo muthara nda witness kenda confirm ngari chire cha thirikari chonde kuthiria kipindi kio thaa 11 na dakika 20 ngari cha thirikari no ofisa ba thirikari bonde bachoka murege ya na ngari KC siyo ibrando angai V8 angai B ya na ngari na ya na ngari andi kabati ni oyo okolea che ya au kwa tu gende ngari manto kwa ya yendi past office hours ndendo le wa matini it was past office hours igwendi kida choro oro ida batere kumo by the way na kudana ina mno manda betekire ngo iteleka nini itube so many foundations tia tongeria ba Jomo Kenyatta Foundation Kiraito Muronge Foundation and so many others Musalia Mudavadi Kaduri Muronge Foundation Kadashimani Foundation that is na antoba kinyakwedro mtu muritere wake wangu but at least kwena the basics yeah kwena at least the basics chia foundations hiji especially buraje yara kuwatire uyu ni governor na nyamoshimwa na kuwa akawakoriatire where do we draw the line ya mantu ya nina atu ku draw line ya okolea ya daily na mirandi ya thirikari Kiraito Muronge na foundation we running from since ever na tutamuona kinyere ari governor na mantu yayo the katiere edina atongoria bayo this other one is a whole different thing Martin kile leadership leadership style yewe kuna personal leadership style okay aweta kinyara mbele at least kuna weta nyara mbele no mbeta unyara mbele kalitambeja chako discipline kawa mkoneka niangirie 10 kwe muntu akwenda 10 ithano imwe uemwe na koroeke kanirwa awangirie mwe che ginya 20 no te muriera no ntundi kwa ndeko comfortable ndane kana mbeja chako cha na uso mwe kwe muntu akawakire ngirie kana tupando kakero ke 10 mwanga e style yewe na te meya na te otefelo ne muntu akometi ariko hau so ndenda kwa mya thina ya ira antubai ni ono kolea ni publicity na we mwana siasa Martin no mwanka publicity no ntumbere na amba no tomo menyekana nyanguruki that is one na okolea program we yeta ya tuwe kwa Martin shoot na nkona dia Martin kuri antubai ko baba ino tumutura kona nwa endu muntu ro na thina matida na atena manto muntu na thina matinu ma muntu ayetwe okay aweta waitu ndana kura mama na saidi was it necessary weta mwire na your deputy we ndenda kuatiri ndena county Meru kwa deputy kutanto bana thina no turan edita weekend itendera kyao of course na kinyo ikendera kyao antu kwa muntu na thina ro kwa deputy kusema kweli he is my good friend ni muchorokwa burute kan kwa no kiunafiki kabisa I love the guy lakini burabu kididika au ni ntobira biyire kuo biyetegeru biya okuma kuo antu bakadide judgment bameta thanga ya burana ni agua already akuthangana endwa ututiira kinyeke aguthi bakwenda kumuthura ni ure ronjo wetete eteta atia ituraona mikuongo kiyoke tanu kwenda kuringa kawira utareka kwa kaleta migongo enturene bukawirirwa Martin kwe antu bela bena pride aga ya kwithro itirikia the pride that's a different story no ndore utemporo chokondomia that one doesn't make any sense wambe ontutume alafu na ndio choke na ndio ugate no ntundi na thina kawe jondomie kwe na ndio ugaika banga kuwa thine so I mean at the end of the day that one did not make sense katu itikanire tu it did not make sense na kinya story eje kuga manto jamatha ukaja kwithora kamurega etire na ugo gwitwa na uri bari baranga ageta akamba area jora beyond zero wate mwekuru matuka Kenyatta teketa mwetera murigine yaka mwekuru abachietera no ntunande storage ne mwekuru na ni na twirire storage ne murega ni watwirire why not go join yaka trimane na murega na mantu jamatha official tumbo twira matha official rira bothithe ya nyamara monka ithano chio tukuri Martin iyo 5 nikino tutethire gwa 5 imbere 5 na tukamenya iri no tuketha ibo kweja buka tuthomera urenga ministry thithitie mwanka ithano chio tuku those official hours bogwiri utikana na story ukuma thaa 11 na tukauma no nio na inyana antu ure tutirimana nanga kinya thaa 11 ogeta mugutano aja ogwa to Land Rover jara kana Land Cruiser jara nini na nyecho nya story kwirwa ne likire kuma office ne likire past
past hours na bambie kuga bate kwenda kuona muntu obisi na thaa 11 gwita ore, but you see obisi mete kere ore na niya ugasio ya mama yako nande tawati duale so obisi ukaya kwa wekondera gaga kuthithia ni mwingi gwitera ngogengeto obisi ne tu for sure na kinya nyuma na ukaya gutegera ja infamous maitajara maingire mwerugora kwa midnight na ara kana wa past midnight so ukatutikana na re na excuse you are working hours Martin toka ugatiri kira tugwiriko tukera area ni atiri sasa we okolea all you want na utoi na issue nio lakini unatokuga ke ogwe make sure uoni mwananchi okuo kawaida na kumenyerera governor kwa aye inde okolea mood na inkomenyerera okolea kwa governor kwa no ntunande ou ejere arugurirwo thoko oni ngaigua nande muntu na kuigura thoko town yana ngaigua nejete kirua kambithiro mbirigirite ja gukolea kana mbithiro nyani mbeterete thoko eje nyani kuruguro gwako na ndio weja gwako na story inge tofauti weja kwa ng'ombe moyo jite kwa muntu umwe na mandibuti I mean I'll ask myself what is going on na nale ango umakweja na nyomore thoko igo tona antu bakiringe tumanya ke Meru tutwire kuringe tuma ino nduraisi eja antu betu tibyo baromba maitajira maingi tukauga muntu agwita na aria tatiga maendeleo angaja bilioni angaijire angaithatu na ndi batu tweja twa muringa ringira makofi tukiuga tukoria na ata no ntu tibyo tugutigirwa so I mean at the end of the day kwethira tukimenya atiri muntu eja kathejete na maendeleo neja maendeleo kibonde ethira atijite maendeleo kathi okolea neje kuokolea bonde gutina problem na kiri issue ye na aria kuna rinya tukara kuwenyithanga menya Meru ni nene Martin tira lazima rebo bukuthurana na muntu irio kwenda gwita kwawe nikino wako nyoringi chinjia ntuku ugeta nange ukaija ginya boriri akwithira kwina thinei ketha wina ng'ombe ya makiri ukaikia makiri ririo kenda gwikia okay mwesh ibwega andona gichunge kumbika muno ika contribution igwetikia female gender na ambiririe kuinyerwa aja na ndi na inkwenda kwenda na contribution yakwa on the same kampambirie na kuga mantu ja venue ndambalirira mbere ntugere mantu ja venue ire makiri undenda kuga mbere ma ankwenda support nje yaro uga ire aburu irarithanga na undi na information that atongeria bairiera ibararite na ngavana na bamwira na atige gwikia program yu okolea no ntu actually ndigwa ireki mwirigajwa deputy governor mutumontu ethinkia ngitine we ni okolea program yu ireki na erwa na atige gwikia kiatho kiu mwirigajwa deputy governor we na uga uongwa ne ageta kwa undenda kuga burari ugiti tinya tithanga ke burari ugiti no twatongeri baramwirite na atige kuthithio no ndumbere ma nyatongeria bairie ibakuthikira bakaigwa antu batigwiritwe ni treatment ira deputy governor kwewa mbuge all the same akorega kuthikira na ikia au mbuge kinya ugoka ugatintika muntu muno koka mura no ntu ina inya utito murira kwawe ukamurira kwao uroka uroibieje bya ntura menya uti muntu utibao ugeta kurira muntu kwawe uroka uronyibieje bya ntura trasmo uronye ndaka kwao ndenda kuga thangeu engavana gekinya na ndikere akukinya climax na te makiri yake akaurwa ninkwenda kwira Mumeru please meshibwa don't advocate for violence no na ndindi wejera mpurira gwakwa ri kinya oni ndatumirie kuruba negembe bambiri bejite kunditira nguo gwakwa ndabere ibeje mbeterete ende bau batejera no ntunyani ngona abere ende baura betikie utumba kwejo mpurira gwakwa ndego kura no ntu oni nyeda nte thangari ujo mpurira gwakwa gichunge utumba mpurira gwakwa kambuge it was wrong. It is unfortunate. Mheshimiwa Rori atire antoba makiri antoba kegoi antobo shuka batino batukinyabo you know ugakwithura nawe itokolea na ukungi nari baranga nari ntunene the other day antoba kegoi antobo chukinyabo ibako deserve kinyabo peace sawa wondi ekegoi antoba bochu ni nene mono na wondi ekegoi antobo chu temwire jo mutuma twethinkia
ni unkugo bete ange please no mbere mbere kiani na kia kawa somewhere yes kugrekeni na kia kawa no tibo kolea ni mwiri wa muntu it is okay hii population ya toba ingi mnoto meo meka nyamwiri ya watu it is okay triki okaria ndarikia kwaria uniandikie jakwa na untu ni kugita please nto ukauga jagu ndarikia kwaria ni kugita na unde mwalimu na inditani nte araia mtu akiaraia kwa ndenda guru okay tuite bwega nchoke mbuge program iyo Korea ntukwena arua MCA wa Assembly County ya Meru ro gukari no eyewitness na mbirire ambira ngarire kawira mwangasa ukari acho na aguo Korea icha county government igu change to number plates I can confirm I go change to number plates na ndi no tuishuragirwa bioni na ndi no tuishuragirwa bioni ingwitikia donations cha Korea icio ikaripia ngari icha county. You see, you can't eat the cake and have it. So mheshimiwa, no Okolea bati kuendelea hata kenda tudhie mambo ya Okolea wimuntu another point. Kangi apart from ngari kendo kamenya Okolea ne kungana na ngwishe thirikari huku kwa nkiuga ndenda kubuchokia nyuma ethe igukurika na Okolea ira ya central event na aba mujwa ira mwandikio nteto wa Meru TV aurirwe ibukurika na mwandikio nteto wa Meru TV uro aurirwe mujwa ntuko ya Okolea aurirwe iwonda administrator wita wa Ken magachigia na igachigia wa manako wonda administrator wanakwenu alitinguge ba county ibo bagwita Okolea na mulitinguge county ate bwigwita na nchoke mbire mu Meru te mulitinguge county yake kinya MCAs my colleagues kaba ukinyirwa gwita Okolea okero wara gwita Okolea yes they have told me bakinyirwa bakinyirwa gwita nyambecha we bakinyirwa thikira mbarie mbuge ne ataba ukinyirwa okero wara gwita Okolea na te gwita Okolea ake uthuta karengo ne ara wina ogwe miranjira ndaretete gwaku yonthe kana nyambikiana na mbuge very clearly which na you ntato chia uma tugwita Nakuru rira waigwahire na thina between MCAs na governor tugwita Nakuru after the nera yonde thikire itwathire kamucemanio kangi kando behind the tent governor era MCA mwira ugwa ndaitere project gwaku ndaikiara nonto bakwithira ugwa utekwathika ndarita project gwaku ndaikia wondi rengi ndaita gwaku ndaikia rengi ikie tumiwonere barungamire na bara waibate kwathika baringwa mbica kou actually there is a lot of coercion intimidation na ukega gwitikia kanya alitingu ba county ka MCA bakwitha bendete gwita Okolea program actually coercion na a lot of intimidation. Okay, bwana Itirikia, is that even possible? Borango ndagwanda kuatiri nonto sendike mheshimiwa kinya kitha ati mheshimiwa ro kuringirwa kura ibarabo itaba kolota mwambo olotero na kiara lakini kwina baba ringiri na bokura mheshimiwa akiwa pareta ni ukira ikuringa inya baba ringirite ndi no tobati kutura nchamba na mutoto no kwa so ndenda guona kutisavu kwa apologize kire msisi baba ringi padhuri nonto ikuona nani kwa na ichonje muntu otishwa ukumarungu so ndenda kwa MC betu bakenda kapa tisha baba pa ukumarungu ibere anto penile uinta batere kudurwa nonto uniambika kwa ngaba na alia kaigogwa so ndenda guondo bumatini kiwa buti bwega mheshimiwa the other day to arina mheshimiwa waku minority leader minority leader atwirire it is true ati kwena kumakwa kwa MCAs especially elected kurina ukinyirwa bo mheshimiwa kuwa so maybe it is true ikiuma kumakire a minority leader yes ankwere minority leader ibaumanite na kawira kuraya muno ndwene na muntu nwena ichi style yake ya andona kumya pengine find era kuona na woni personally turachinda nanwe ntithande against idile na naichi boy mu supporta lakini mwira nkamura ndro iyo wekirara itete nyantu bakithi bombera kintu kira very important ni development kira nyantu bakithi okia kuya kumenya kwa na ngavana bwega kwatura kithima wondi ne ku aliendu bwega kiturwe
ukiakumia wadi niwe bubu ikitone kana vaite ku wewe mwanasiasa ni kuhakikisha watu wako iba kuitata iba benefit na mwenda na ichanganyire nontu ndone clip na akuru ne ya bro wa trenda ne na mama ukiria dia renge tutina mama maraba ina iba kuodia na bampuru ende mbere manto mwana siasa netha demu kwa muno manto na maingi muno mwana siasa tuende for example ketha ndi gavana akwitwo in gavana no nda kuona muntu antubari ni atabakuria na uni na matini yangu ile uti gavana kinyomwe ati intimidate MCA urakumya tu kinya laini kenda kinya laini wobo ya kenda kinya wao haumba kwatha iyo leadership style munya na intimidation aba baba iyo leadership style munya mbere uni mbere to ambete kuthiana nuwe muno nkiro andu akilemi na tochoka toendana na towatana na turutangui. So it is true that Kombeka Kawira Mwangaza mheshimiwa kuwa au gavana Kawira Mwangaza na kuintimidate MCAs abakinyeri kinyebeta okolene yake inya ntikweta kuintimidate no tuburanka kweta uni bambare no change rieto ro intimidation ne kuwa nkuriwa na ikwenda kuri within drone njire kuatri no mwanka umake sure wena line up eku ote kinya president ai na timu re musapota na timu re musapota no igwa na timu re musapota nenda abaria kambe ya mfano wone no wete udhuri no ntuba mantu yaku either selfish interest yaku kana interest ya ntuba ku oweta inya butebwo ndira kura jaringa wa senate kadhuri murungi na nuru amrite interest ya Meru kwa 15 na 30 no to president enda 15 aringire 15 tomba kuwa muntore abati kuringira ambia ni representative wetu te 30 idate na aringire 15 no to bokira no to bokira raisi ende bukayukia utino nene butikira matin lakini ubukira na wisdom no bukira wicho anjira yote thia antu aku na ume no tutime akura mautrate kura na gavana kibara no irigira gavana eya abwite project woku au atukubuta kana matin kake yakurutekire yo au woni ni budete project ye MC nwene ata na bore treni yo yeke be ino MC adira na bila bidha MC nkwere Martin na ngacheria ga pio kwa tuka MC na kurita projects MC menya sheria oteno abati ko the development kinyekari na mwananchi no atijibu mwananchi na kweregera MC mudithire barabara na nuate na cheria ko thiambi barabara. So wa kompeana na ewo kompeana ya mheshimiwa Kadhuri Murungi, where does it come in? Kadhuri Murungi bwambere ya senator kinyate na kigina kia development kana utekia kinya kwenda nonto utema ndio ya bwitha swi senator ibondo kukwira atri kuri interest ya savu iretumira ringira mpecha inini ndi very well. Yes mheshimiwa you know JR the other day don president ari county ya Kisii most recently ari county ya Kisii bari na governor wa county mheshimiwa Simbarati na kile mchama yo you could see kutari na a lot of tension nya kwethirwa mheshimiwa Simbarati governor Arati na tongerete maandamano Kisii previously Simbarati ni muthiati munene wa Raila Odinga but Simbarati na yire muchamani no your president ara wakanya ara mind yewe ara president manto wa corruption and all that president ara mwera Kenya wetha ama ODM and all that but kire muchamani ya mheshimiwa governor Kawira Mwangaza okia kwithro MCA bote wetani enwe ote ari Kenya muchamani no yake actually it happened the other day G award nara mheshimiwa Ali deputy speaker Kenya aurirwe ni antu bake you know because atawetaniria na governor then well Martin koina gento gitagwa wisdom na wisdom takaithero very common na gitumi kembugo Simbarati naije menya kwina mwankara umbotintika gintu mwanka na kwe kinyau ukona nande kitena maana nondore katuge for example rere ba arena maandamano igita rere ilio azimio enda ba support nande okiamoge ugawe gigukinya certain point kiegwa itukwenda kwaria na kiama kiathithwa kerwaria nande withirwe kinya gukirujana na ukairi no ntukethera nene baku bakuiba kwenda kugwatanira ri kana iba kwenda kwaria ri imbi bukuro kairi kana imbi bukwira kairi
itasa waomba kwethira ukenda kuruira mwingi kana antu baku bakisi lakini at the end of the day antu baraba kubaka kana baraba burari nabo baugari tutumba kwenda ndoa na the same case kana kire case jeu ne tuma simbarati ya kinyare akategera akona atiri nontu nande gutindwereo ketha gutindwereo katika Azimio na Kenya Kwanza mbwiri kwaria my mind nkauga jara nkuthugania na mudi ketho ithongi kenda tumba ku move forward antu bako batetheka same case ni undingi imagine mbuga niu governor wetu aringithithia antu ibejire mbere moko ri ritumire na aria tweta twagitate na ikwitho kwija na maruru jakaraja jo ijo yareta thina bugwita senate bweta bwagambiro it does not matter unimbuga atiri itimakanagia ora kwari menye history utibio githia bora explanations always mean complications wambio chwane ate kwa kali no ari nimekwa no ndhogaga you waste a lot of time at the end of the day na umenye ko gatuma undu bwantu nyabutareo na no tunareja gerekano eriwe ja ugana ndi antu ange komi angaba nandi it does not matter what your insinuation was womba kwethira ginyori uga antu komi mbua uketho te kuwa ibaba kwenda gite gyaku ketho ukiuga ijange bakwenda ibaba kwenda guteke no tunano kurikana jantu kweu ijeka MCAs MPs bete kanirejie renturi aye kingpin omba kwetho nyeija uo ja muthangikagia nyate mantu ja county omba kwetho ja muthangikagia but then no we go choose na ari okariria nteto chiae okariria nteto chia kui moja yuno ntunande but insinuation ikejo ore tukenda no ndo at the end of the day bonde by muchemani onejweko chu so kiri mathugano ja ko uni ndi imagine abweri gwikirira na akirai nonto one ponto bambera kabisa Martin kedra no umire itawada senate na no ejira wendana na MCA na the fact kinyari ugeta na inyogeta kwendana na MCA omai bware mbi you were governor so whether someone out there kana kinyoga yakuza kwina muntu yome na wote kwete kigwe governor fact ni ate kuga iko tumambalia manzo intelligence what are the facts Martin the facts are you are the governor end of story she's the governor lakini nande scare otinda ku shadow box yani ndona mtu ajirite na inkuranwe ndona ajirite na inkuranwe look at it this way Jay. Yes nkwenda mboni oranga altaka oreli atiri woni nini bati kwethirwa ngi facilitate mirandi roreterete antu kiri ward ku as the governor you know and then nukwenda kuretera mirandi waku mirandi ya tumo dhurwa ringi nontoke ya kuwa ndaretere ndarase ni ndabokere kiraski na at the same time nawe no wetanjire ngi impura really I am human. Now the thing here is Martin ugo nengeri billion 14 to chart your own path yani uichwire njire kwe gweta ina thineri muntu ngeja na bilioni 250 au gete kuinjirwa kadima somewhere i national government somewhere no kwenda nyako yani ugo ina 14 billion Martin ugo ko decide ura chikadi nyate MCA nyate mwananchi ora katiba ya kuwa mwananchi ubwiri kugo ora kubwiri kuthithwa tewe ugo ko decide ura kadi na 14 billion wenda kugura makobokobo na chio nobody has a problem wenda kugura ng'ombe nobody has a problem okay we have a problem lakini tutena njira ya guteta nukuelewa na ndi someone else atakaewa milioni 210 kana someone akaleta title zaire chiareto irindikiri what is your problem thine kwimbi tukuretere kinyata ito wete okaejane kana konengere nya CDF wete okaejane I'm saying MCA kire MCAs and MCA MCA areregira governor no bati kwethira kimubwithiria miradi wardine as it is right now MCA abati kwethira eta kuthata kire governor kedanto bake bona mirandi so ya kuromba mirandi wakwa undi governor no weta wardine kurengi umpura kana another ward umpura na ndi ankwere muiga jo kuimunta na juu jote bwiri kwetha jona murimu batu Martin nkorokie mwaka jo mojo wathira o tore wa tukiuga twabera babu korokie ni kintu gigwitwa budget yenae area itemized bwithro bukimenyaga oni no ntonde na ma ndimwenda ithire omenyeka barabara gaga kathithwa no ntunda agekire au na ndaka allocate mbe beta
na ndi ba decide gwe ibathithia bracket ora bathithiria bracket chieta ora chietire na ndi abatekare ndi guru ndi kugakara ora kugakara na ndi aire bomba gwitethia kethe story uba kuga atire equalization fund ye bagweta ni tukona MCAs wara bomba kwithira bakitataira antu bao kana bati utataira antu bao nontu iria boti iria mbere ne asirire iria murume ne chietire kethe ibo athithirie budget ite itemized ko geta kwerenchana tu ukaturia marumono ugo kolea sana ugo gitwaga mbeje che gwigiria ntu baku ukathiurunkanya na mama mono but kire eji na ndiba kwenda kuthithia Martin eje mwenda ithile bakeja kukurukia 40 something billion yu atotekanirie mbere mateka kwimbeja bakanenkro yet still kinyaba kurukia 41 billion utembeja bakanenkro but it will be closer kanega kueria mutaratara jujwa kuga oni intarite kina ke worth 40 something billion I mean million na ikyo geta kugitaja geta kuthithu nontu utino na ange ukomba gwikia mbecha ina na ange ugikia bicha kadai tujire ke parliament na to akurukia to etekaniria mbecha ichi itete kuthithiona ke equalization fund every ward no mwange to nyidwe mbecha kina kiria kikiomba karika at least bugete ukaomba kuga oni ndenda ndaracha gavana akeja akakithi no I mean still it is not itemized na no ria kenda na ndikenda kuura kenda na ndia redia manto different nyethera mbeche wikejo gwaku ndikithi gwatoke antu be so Mheshimiwa Barua atri babwe nominated MCAs the reason we very vocal bokwaria bonene sana kaiteneka nontu bokwithirwa ati maybe babu kuте maendeleo directly bokethwa boetia kuma kiri governor kuma kana kuri executive bwega Martin mbere mbijau kiri MCs barakwa kwaria na baraba ivoko na risonire tumabaria inkwenda gushoka au kwa maendeleo ndenda kuga maendeleo tija tuma mtu athurwa jairi nekethira ijo Victor Karethi wa Thwana ward alithurwa kairi na akathurwa nyari kairi na kairi siasa shi dynamics mono last government MCAs baraba mbere ochoka county assembly out of 45 in 9 na ingwite kioto ruite akira itumurungi bagwatanirite ja ruje na mutu kenda jwa nkima ibagwatanirite mono na ba support kira itu mono ende ba chokere 9 out of 45 kwa au ne kwenda kwambiria mbuge te issue kurwa na ngavana ka kuria kurwa na ngavana etuma mtu athugurwa kairi it is uri antu bona leadership kwikari kwa ne umpenda kuga number 2 choke mbuge uju nikwenda kurifatu mucemeno rira twetira Nakuru mono tugwita Nakuru MPs beto ibagereria kwira Ruto ibenda kwira Ruto mono thina ira baina cio Meru na maendeleo yara benda kuthithirwa Meru which I think is very good but Ruto aberire uju and I really respect William Ruto no is a leader who understands leadership aberire babwitikane nani babwete bubu konindi antu ba Meru nkurukie kwa I will need them more than you in 2027. Kwau gekunderiva promises kwa kana kunderiva maendeleo kire antu ba Meru. Oni ninko need kunderiva nkuruki enu. Kwau no ngake bondi kanye bora bukona ante kuthithia speed. So ndendo choka kwa ngavana na MCAs. Ndenda kwira MCAs beto atire utekonindi guturia maru kenda kenda ngavana alitangoge kiego yantu bechu antu bochu nonto ngavana akenda antu bakiego antu bochu nkurukia ura ugo MCA ukabenda antu bakiego yantu bochu kana any other want tuge akithira mheshimiwa represented 2013 to 2017 ngavana ibamuringirite kura ko ngavana kawira mwangaza as a responsibility kira antu bakithi mwenda ithiri ati kunindi uturiria ngavana marukenda antu bakithi baitirwa ngugi na muntu wothe okuthugania ou kati kwerewa governance muntu uri okuthugania no mwanga ngavana aturirwa maru kende tatura kithimana na ara wondine mwenda ithire ka wondine ngi anda eja ne wire example so kira kirio kawira ngavana Meru no ina
kiti ya 14 billion na nuo kugaira Meru na it is a responsibility kugaira every Meru konera yonde ali ko issue egwe kuanga MC anga te kuiganwa na ngavana anga no mwanka tulie maru anga no mwanka thike ngugi ya MCA ingugi ithatu ngugi ya ku represent mutoro muthurite ngugi ya kuthithia sheria nene bunge na ngugi ya kuthithia oversight actually ura kubatere okara MC abu kuthura ke oversight angugira ngavana akurita no ntunguwa mheshimiwa akiuga nonga MC ewe njire kurita ngugi katiba change yeto wisasawa but as we stand today gichunge nkwire authoritatively is that governor Meru and any other governor or any other county abu ikuritangu gikona chionde che county without considering nara MCA akethira atio atiritangu gi. So what I'm saying is that governor ina responsibility ya kuritira muntu wa Meru county wonde ngugi irrespective of where the MCA stands or where the MCA sits. Very well. Anchoke ntera uga na ndi matuja nominated MCAs. Okay. Kwena that nini ekuga nominated MCAs ibo bakurwa na governor nontu batina development yegwitia MCAs ba nominated teka bakurwa na governor kaba kumenya ngugi yao they know their work kurokia bare elected mtu wonde okuigwa ake oversight thirikari county ya Meru I can tell Meru authoritatively including me oni karindia akomenya ngugi yakwa and I'm doing it effectively na kinya ngavana akambira oni ampe mbika nambi ntenda nontu one thing ewi ngugi yakwa na nkomemenya you know they take it babu kabwina ando kabwina bara na utindwa but oni mbugita jama ingi in this forum batu tutikurwa na ngavana kawira Mwangasa na nkwire ntato cia uma sandira twarira no igerwe ngavana ake advise ni president amwira no isiwe okuiwa to bairinga very necessary you take what they say which is positive ukarekebisha nere ate positive ukaigino so antubara bakurwa bakuga tutitite bwegaja actually iboba utethia ngavana kuran county Meru no mtu agakirerwa akarega kwirwa utitite bwega actually omba gwitangarira wititene agatonyeriene so woni I can authoritatively say that antubara bakuona bagikoswa thirikari actually that is the main ngugi ya MCA whether elected or not elected no mtu uti MCA kinyore oroti kana ore thuri MCA. So what I'm saying is that the nera inya elected by no baringi bakitangu yao ya oversight effectively nchokerie kaire ni tubesa tugutoto on fund bari makwa bageta bakina inao ndibaigirwa kyao actually ndibaigirwa kyao onye kyao nyambarombaira gichunge ambarombaira every day before I sleep ambarombaira no actually bambera kwena perspective ngwendo change yake ni ndaige mama very quickly kwena perspective mpenda utaga FK ZK sorry menya kwena kapati kamwe kethero kareo ka MCA ka representation gwa kwi kugatire kwena ora woni kwenda ugo kwenda litirikia kwenda nani ya kwenda ndi tukona tutiuga twinde na ndi bukaira matini ndiwe togete ate otugire na ndi tukaya kwitha bautu tuturi aja tukarinde aja tukethirwa to decide twinde turenda kwenjwa ngaruru kana turendo chukwa buthongi twithe turi akato gachurendo chukwa goro ndi matini aka decide ate to represent ata kugora to kwenda uria uri iguru retu aka decide twenda ngaruru twithe to kaorerwa ki nyomore ate genji au to kagerunya ntoti tukithia buria nukuona ya katunganeri. No, what I'm saying. No, ari angoenda kuonia tu just a different perspective. Maybe I can explain what I mean. Okay. Awu tekankuga MC atina atibui kurombera antu ba development. Menya ngavana tekomba kwithira kimenya needs cha the 45 ones. Lakini MCA ke representation na abu kutega area wara ndagache ithuki akera ngavana aja uju ndagache antu batumba ku access this area ndikuga atibui omwira. Na ndini onkuga that is now
the representation. That is the representation. No perspective ya representation ira kwenda kuonania menya kwina mantu jaria governor kwenda kuthithia na kwina jaria mwananchi akwenda kugitatia kuthithirua. Na jaria mwananchi akwenda kuthithirua representative way MCA. Na MCA akejotegera kona ndareka gwitania na muntu bwega mantu jaria ananchi bakwenda jatithithua ende jaria governor kwenda no twethana kwenda guokolea ateka kejokole ankathithia ate woni otiu indi nyatyo sense mantu bakombuka bari mbere tu kinotindio eto chweruji tukona batu roje tu sawa ukugeria kuga ukugeria kuthithia jero kuga atiri kandiri ngende muntu ambikire no roje no antu bone ngwekirwa roje na ndiko jange keja baadaye no ntu maendeleo si maendeleo yani tebora maendeleo no mwanga kwithiro kwina kiria mwananchi akugitata nikyo giatuma twinyiria na inya mono twichokaira tukagwa CIDP age kana inya annual ya mwaka ikwabwa muno MCAs betu bakimenya imbio ngo abaromberete mwananchi wao no ntubo bagwiri gwita ki mwananchi etakagitata akauga na bweta bauga yatonyithua kiri nyamora kiri budget then I mean nyoga choka kulinga etuma gutina problem no ntu anything else irayomba kuja gwaku nonga flagship project chia governor ende wingi chionde ati your people are well represented kwenda kidogo gira muno yenda no kwenda kwa dimu kwekitukira kwenda kwa Martin ndenda antubelewa kinyarwa rero kwirwa MC nyaketha tu supporting governor maendeleo atita kwawe. That is wrong. Ti maendeleo atita kwawe. Kanga bana kaita maendeleo na are o mwini vuvu. Ibo kwenda welewa tofauti u. Ake akithi akawamonda na kurona uni. Wa monda we kwa kutura kithima nturene. Pambana na ambano nyantero wetanwe au mwita ngingo ndo ate kumenya kithima gwi nage wetata. Atumure nyanto bange chwera ato kwenda otethwa. Ndetrana bano nantethie inkwenda kubwe akari o mwini vuvu. Ende bile bitu MCA awata ainyume ngavana ni involvement pa identify the project no to we otiro especially atatumire opponents yes no to atatumire opponents no to bambara nyako identify tuende woni ngavana nyake yake jakidima wokwa lakini ntura ene ni by identify the nyake kwenchwa mya orinde iburutre gwebu baile no to ngavana ogwa one ndi eterekia abure na to kutura kidima ogomende iwe kwa waru amukwa wona ngavana tububuthiritio ngabana kwa wene MC tubudhitio na endiko kitu mababa ingi pedia ku make sure na ibu ntukona kinya MP ayata inyaro akiama kingi woreta kwa imbairo thirikari arwe imbairo thirikari simply no tubambi arwe imbairo thirikari kenda involved in development cha constituency ko eu kambu ya manto nominated nominated uchi history radi dari nya kansela imbere nyandi kansela imbere the system une kabisa nominated otiro etale ni mwena elected no ntubambere muntu ukuma sendike ya ukuma wondi nerari akwa mwiru woro turi na mbere kuchwa njira choka calculate burenya waka MC elected ibo ntego ibo kadi uwe lakini ibo ndro yuto turana cha assembly menda ari leadership ya assembly ibo ndro turacho na bana bo sendike na ukaraka nominated by straight sana lakini ndo sendike yone ndo eta kiratathi ne kapati nteko meathuri na mbi nontu kubalance gendera ikiamaka yundie lakini no ethire are kwirwa ni tonto kuthurwa amba kuthenyagirwa na rwamirite wale mafu nyati mule mafu akero na rwamirite antora marginalize na atumete manji party ya mutole amathabu onto na tathetie party ya mukumirie go na njira na eno ntumambere ambira ya mukumirie go kendona ba wetata ona ukuma na ukuma nuwe rwimbo rwa kaina arina rwimbo rwa kiama ikiagutha kwi bunene amusapotere ukumara amure kamama kaure ati amura ati kurukiria no ntwakyo karaka chinja kanini o no wigwewe ati MC. Fair enough. Now, ngoda tu kithimo lakini mbere ruari erukiri I mean oro nyuma ya kare uria maua gavana Kawira Mwangaza na postire kiri Facebook yake twice. Akithalasia quote Juno 17 kama alikia 13 evil will never leave the house of one who pays back evil for evil.
ukorwa your own leadership and all that blah blah blah. Then atharieu yandikenge meanwhile ni 10 bila break aweta mheshimiwa Lintore and associates, you will never occupy my position, you have lost it all. And then baadaye kidogo after of course some time na screenshot tie kuringwa yathalia post ire ya ukiri Facebook anandikenge akimenera chimakarika yakarire mawa. But first this one akuweta CS Lintore na ntukwirengi mawa nawe tereu ati kuri antu barachindana na bo betetikia kwethirwa governor ni mama awu kuri antu 10 bura MPs ndi bayukire ni boberawa maybe the 9 MPs plus senator kana 9 MPs plus nominated kana 9 MPs plus the women rep. But ithabu eri kiringa wo yakane mbunge no bakwirwa no tu era wo kwa mchara wa milioni kana maana 5 witia. I don't know, but with this one Governor Mwangaza aikaira atongere babangi akuweta Lintore ibatwire ndwene na mheshimiwa Kathuri Murongi. What does this mean kwithirwa ati nakurwa na BZDK na kurwa nendi na bunge no tidonere mheshimiwa Rahim achokia awa na kubware offended ni meario ya governor. Then ni to hostire constituency manager wa Tigane West bwana Ezron ni to hostire MC who wa Saudimenti Jeremy, I think. Jeremy, yes. Na wakinyawe mearieu na ibirwe iki offend abunge. So what does this mean? Okay, kwethwa akurwa na MCAs BZDK na kinya kwethwa na kutanira ngwena na elected, and then akurwa na bunge, akurwa na CS Mithika Lintore. I thought actually they were friends, don't you damona bakiwa tanira ya maingia areta kinyanda wache kumta ng'ombe, but that aside untububu maanisha ate watela wao please mbitekeria tuike dhimuinkai raniana batu kire Facebook fan page yetu ni Wero TV kwa na kinya comment yaku kire channel yetu ya YouTube na kire SMS 40188 raniana batu marua haidula uliza trikia wakati anaita mtoto wa wenyewe kwa jukwaa eti unamuokolea bibi wewe Kawira kama ulipata. Okay, please andika kitu tu boko dhoma ruone kindly kadu kidimo itato. Hello Wero. Werale. Hello Wero. Hello Wero. Hello. Hello. Okay, along the way, Purity there don't trade mheshimiwa Mporo. Hello. Hello. Hello buige chunge. Oni bui kabisa nani turari nao. Ore alia ndani kuma kidongo. Dale tend to be you. Okay, karibu. Bui mukoro. Karibu uriwate mukoro. Oni bui buru. Ruare no idra makiri. Duare ndigere no munga ndaugere korea bikuona oranto bako mu tinta bako tinta bakagwirwa ndaugere wakironka ora. Okay. Mbera ko ibintu kimwe kwenda ko igindiro gichunge kwina tangaza jiba kubiba urero gichunge antu batige gwikira siasa ara gutena siasa oni nani kaba kwaria uma na manto jara uchionere dete manto ja kuigua wana bali barateka baurerwe ore gukarere mbere nkivi ndiruki wana bali gukarere ojo gitunge Governor Kawira Mwangaza akukinya muchemanyo me kwina antu bako ungunzi bako likenda baraganya muchemane jo governor na ndika gita kala kamera chiudurika chiti chiudure nyingi cia kumurika ngavana watuika emure kwa maiga no jogerwa yiji irio nande antu bangavana bonere antu ba kumurika teka menya muchemane jo ngavana ticho siasa na mbere matizo thirikari gichunge no tu ne ticho ngavana toka ugejo murera baichu
na kanisa baite gavana kuithiro ikiti murega baitu na kanisa baite so murega baitu akethiro ati kuustite kiathone kiawe utibatere gwita na weka kwira poraitire akwira tiga kumurika mantu zakwa utibatio mumena giki gichunge mwandiki onteto na ndio poraitire boka kianteto ki kamera ere batere kuyetu it is okay Dan betekiri baba ugere botio o kare gichunge Dan betekiri nkori atire imborio mukuru you know bwana murega baichu first gentleman kinyago kya kwithwa no kuwa kiatho ki yake you know na yukire kwa murega baichu rengi thai ni first gentleman murega baichu na kuntu kuro kari ni kuntu kwa muingi into bila wetite kuana wetite kwa anto muingi tiatika kwenda wetite you know specifically nje mtu maybe tuwe ikiani ne kya muingi okari so kya kwithwa ndena kamera kwa nke yankamureka ni makosa yeko ndabwethia seriously makosa yari dira tirige chunge murega baichu atora anto bamureka okorea siawe makosa yari dira ri anto ukataka TV wero tutukua wero ninduku bari gana intention ninduku gichunge utoko mureka anto ara kubui mureka anto ara yani mureka anto ara yani ukeriria taka ukuza kwena uruku na ndo tababu mureka ato mureka na ara ngava na kulira muchemanyo mureka akina ara ngava na maiga ja kwizira lakini menyo tomba kwera mtu byaga mureka na byate ko mureka yu mtu kenda byago mureka ti byakenda no nto yonde yokarika anto aure birakenda ko mureka no nto imantu yonde yokarika okay na kuna ngenda gukwira atiri mukuru mbira atiri Dan mbira atiri ngia ukia kwithwa god forbid kukiathwa kwina mutino anto barabarene ngari ni wita barabarene unika mureka ngari acio kuluka kana kumureka mutino na undenda were watirige chunge kwina different ya mutino na kiatho giakwa na kiatho giakwa iga gwita guokore antu uringana na uria nkwenda na gintu kia mukojo wakwa so kiatho giake kana kia muingi kiatho ikiawe etete guokolea antu na gintu kia mukoko egichunge okay fair enough kienda nchokia no ndo ndio kanjitera ndeni ante ko itila ringi karibu endelea mukuru ina ndeni atirige chunge uninyani ngo kiathone giakwa kiathone kunjeka kiatho giakwa na inga dide murano gichunge mukeja kamera mkethero ante kiendete bomureka na nkero ante ko na bomureka mbunga bo na ne twebere au point yenge ni atirige chunge mbere ma wananchi berewe na iberewe te atirige chunge okorea buru imwanya na thirikari na nguge thirikari na oni otora kugite kuma mwambiri mbuge okorea gichunge irithirwa ino pite itekawira mwangazo tukauga okorea irithwe murega baichu na kainite baite TV na wata na ngudi Samaritan na wategera ikinyo korea ukenda nande ku warudoro ku atesibuega korea mbipuri uri gwita gichunge into ine bire biwito byo korea bita korea antu temurega baitite ina ngava na kawiro tikia wita kibyo biuma ki ansamaria mwema umuntu akiuga inda usiro ni korea ile antu ana kamwitere kakuwa muringiti yo wita wikie gichunge hello ingo kuibwa Dan ona ndeka wira mwangasa nwega kwiziro no ntu ukawira mwangasa imwe kurwo murega akethiro ikiti murega kiri kiathone kiawe gwita guokorea kuteithia twana kwa Meru na point yenge ni atirige chunge ibo no kuma no kumeneria kiantu bara benara bakore ibazera kawira mwangasa maiga kana kuwera mutemezo murega baichu maiga no ntumbere maje chunge utio ndene Meru County uko wege chunge utina authority wika mutemezo waku kana kuyo nope anywhere uina authority wika mutemezo waku everywhere ndene Meru County kinoko uga wite ara
ara kanitene baitembere ko kanitene baitara kawita ogeka nundu wina sheria ni gugwitikire gichunge chunga na kabla mwangaza ara au kali mawa tika au kali mawa nundu ko mutuma witete kali mawa nundu iko antu bawe ba Meru County nena na sheria ni gwitikire teka mutemanio na video korewe gichunge na icyo tumione antu bakawera ute muntu kugera antu bakugera antu bakawera maiga ute antu bakawera bakugera ba maiga antu bakawera iba kwizine ata bakugeta tona nde point ni atrike chunge kawera mwangaza okorea antu berwa ayo nuntu bakuona kawera mwangaza atina interest buruna muitonga ni chunge na interest na mwana wingi na choka cyanto bakorera mono gichunge na kurubera inko barombera murungu mono abayingirie nyabongo bayekerundu keu cyakona guteja mwana wingi atihura umuitonga gichunge kamucho ya tire mukuru wategera nominated MC baba bakorwanga bana kawera mwanga no muntu uro okorwa kawera mwanga solingiri kura numwe nene dira tarira madina jara gatumire edero ya kawera mwangaza interest ya itakinyanire oyi kana borongi na ugire na ngirwa cyugura etre ofisi no kwira agenda kawera eta ku kyagone kyawe kawera ura to ugire Nicho tumiambirire kura kawera mwangaza wategera ta ndori jo na ona wabo gutino minete ndinwe ito are no kwa ngavana aiteta wike interest ya we nyinge chunge na oni ijama obo ko zinde na kunya na konya ndika to karinde gorona bakarinde gorona ngavana moereta rombire ikore mo kuinga gojorora chiare chunge rone ne ambire kuina rumboro ko berandavana watagera ndike yau akenda gukwira mantu darere tenga na kawira mwangaza mudiririe ngama kawira mwangaza ero atiko no mudiriria ya maingi mono gitunge nino ko le o mukuru ko gutapota ngama na wena guri ngama na mudiri do iwo kyo so ne akiri antivero ngama na kawira mwangaza ora untanguti awe chunge atuntoya kilitoita ekyo murume kenda akwa atikwa Thank you. Thank you. Asante Dan. Thank you. Asante sana. Please waturingira thimu, keep it short. Kenda bange bona kanya. Hello Wero. Wero le. Hello. Na waturingira thimu please nije sauti ya TV yako. Hello Wero. Hello. Bwana Martin. Oui. Bwana Martin. Please nize sauti ya TV yako mukoro torare nao. Oini eri uruntu buweke ariego yo kuibore. Aya utwe sawa. Ore aria na mukuru wetu Joseph Motora Kabachi. Yes bwana Motora, karibu sana. Asante sana. Gele ya kurubo bare yau. Bauketheka sana. Na ndere. Ndiko minyakeze anto bakawera kenda kaba makuru kwa TV ne ndo kwa kawera ai na bata nanto barabande oga kole ndene ya mwezi wa ndo kawera barabara tulaki kwifike milioni 15 na spotlight ingi kileta bwa ingi bande kete 1.5 million na mbia si ambaza milioni 3 oga tala betu milioni 20 at least nyanto wakwezi valitiri ngwe yani ngavana at least yare milioni 70 lelo kuri na budget 2022 23 nere kile kodira eto rengi 2023 24 now betusio nde ikuye na kabeke mando ya ndivite ngavana katiberua gavana appointi deputy gavana ikatire kuwa tikawero kuwa
ando bakawira nabo wa kamutetheria ngara pointi ngara mwethia Era bombe era baringere siasa baomba kulipindite kia ngabana na deputy ngabana na tengere deputy kaita no toka ko le mesama niene oga ko le mesama niene baita deputy no wa tia kalika morea morea kalika ngabana ba weta sene tigo tueka seria ikuenga morea no makawira ira alisaidia kuenga ntoevinga kabisa no ndo ati mwene we ate close nambi no iwa tu ate no bati kwele ai ndipite ngwana ndo na kama tete ngite kilo mwanja you see now ni ataomba kuwethera owe ogero ya nanga ogero ya ndibite ngabana na ndibite ngabana ekini seria alabu wana no muora no eta owe wa kwa wenja au ni ataomba kuwethera aselinda ogero ya natongole bange ogebataka kinyamugeza na kurende ndore na kururu bange atebati ko bataka abati ukira kawera kare out of topic ka otebuo atena kirie njano ndo bana bo mubukia no we muntu okwara te arua ni kaboro era kamera no ndo atekwenda pauba payukia womba woro kamera na ndo kamera baba tikuyukia ara kwena babo ikuyukia mekama ni onde balenda weta okay tiseria ni makosa kubwa ndabana kuwivia asante thank you angekambere ke mukuru no atere bwana trikia mbona aitunga mkono munaga jamantu ya wita lakini ngendo kuria yeye wito okolea na wiru muno kwawe no ntunone na wiru ora tubawa ngombe ora yarura boko mawa era ngabana okalipo arure boko eriku tiro diranga bana au magubarua ni murea ngakolea ni murea ngabana ni muntu othirikari awetete kukolea kuweta ngwene murea ita ngweria tenga na bo kwenda ayo bizine murea ita kukolea okay ngabana ni ndeti antu banyambene na mbeje ba tu batu kuitwa chungu hicho ngabana kuyukia nesha kuita chungu hicho yake lakini wataimenti alina mirandi mingi lakini okay. Nyambene hakuna hata moja. Thank you Mutia. Asante. Wa Hello Wero. Hello. Oruwa tagichunge. Oni bui kabisa mukurongi. Onani mbui peta kwa Gitonga kuma Kanyagine. Yes Gitonga karibu. Kipindi kiendelea bwaga. Asante. Na tukolidera muno intatu na arua. Ni nande kawera na bate kumenya nwe ngavana na nwe ubate kwithwa akigwatetanagia Meru nande manto ya korwana nde pita we ya manto ya takugugu na onda ni akondigaria mono akiuga ando ba mindia na we bate kwa attack atenonto bai mureka manto yara ya tegete bora I think otaua boria otaua moria ote diera babati kumureka na bate kumureka ngopea report na nande atakira kinyendo kubuyu bwana Gichunge lakini kidetera dan kidogo ka noelea corona nde piteoe atobati kueta nara ora kuona nyore na inya na bati warizete munini oe na natiko corona antu bonde no bate kwethwa ke watethanagia Meru yonde ai munene wa Meru lakini no kona nande na bate kwera no na MPs to nande maranga iwa corona MPs to nande ndepito bate kuwatana noe mando ya te weta bwega Meru ne kwenda serious prayers nanga ino atotethia nande na mamando ya Murungu agatonekanira na thina icio leikathira nondu Murungu wana kwara kwina thina komanda itarimu itoromba ngai na atwathiri ndene ya Meru County na mantu yageta bwega okorea nayo ne athurano na mantu ya thirikari
kwina thirikari operations cia thirikari na kwina manto ya okorea okorea ni chuirwe njirenge kumirana apart from operations cia thirikari ikajua unanitu muntu kethwa ari agini okorea lakini ule niwe kuthithua na ndene oto gutaka tukona manto yo yategwita bwaga gichunge anto nande kinyo ataka kira ranking cia Meru kaunti mwanga tha yara iri nkoriwa yi bispindi wa kugira lakini ataka ranking neo nationally ara Meru iri etegwita nyora ba utura neu bagwita na spindi gutethia Meru ibwaga gichunge. Thank you Itonga. One last one. Hello Meru. Hello. Yes sir. Habari gichunge. Iwo nimbui kabisa mukuru. Ore ali na Shadrack Mari Muringene. Yes Shadrack. Ore ali na Shadrack Mari Muringene bwana gichunge. Ingo kubwa bwana Shadrack, karibu sana. Maoni ya keviri ya na tete. Ba uketheka. Ba uketheka bonde. Kipeke bwana gichunge. Ka kudrogendo teje muntu no ntole umuteje kwa mera no teje. Teba tu eto bibia msemana ke public yule ka alafu to kan muntu moke yao ko no ngombe na wewe tabana. Na koyo ndani wewe ndera kabire ndara kibibia ni anto bali tainto byaka ya nakando abali tanga mbuti yake na matres. Para ndara wakita interview enda bito teje ko le. So mandra ka wina ko bibia Meru ni bitugo na sarakati. No ntoga ko laiza ya vai pension ni ngare yo aeta ko mutuma na ruwe aeta no ka gudro ngaba na rido akandi beso imbuite ya mainge kire tsinskazi ya bana gitonge okendro ndi beso ngaba na area wa imuntu ya krikia aka wa imuntu ya kiongozi utiro ndiro ya karaboya no ndo kinya wa gitonge inkomea no area una krikia na sebike igwe na raba tedashia lakini utiro ba eta beta ndo ba mimbia ba bera ba murike yo ni ngabana na ato adoranire okolea na ato adoranire nguya cheko no tu ari no kale mawa itu gua gitreki akio na ara kwa ne tra ati de gidima tu ari gidima gira tu atorere mawa ikireko kana ya rera njia ora MC wa njia mwandani igidima kireko atire ato no bila gore gidima gira ba tu bidire to njia ne kemwe kai geta ambayo na ora kia atorere ya kunigire kitinyawa so kwa kolla ida manto era ngabana ko ya gidija dai ni manto to ba kide ba kene wo kolla ni ko kari alafu na ngoisi account na abara ita no ntore ro eta na ngari account alafu to na we to kolla ngari shirikari utumera MC ba ti o bera una watu era umani mbiyongwa ingwete kanena na u sendike ya ku MC ba ko tritana MC ko menya baba inge ba reta ba ka tritana na kwa tuka bake ya ku ro ndi nesio ko ingere biya ro ndi nesio ka ka tia tangabana to koronda kinyamu biro rama mwende vile arete e support ne genda MCA wani automatic imbesiri gele kiri tango e won tieke weta na support ngabana kana to mu support to manto yara yo kareka Meru ituete ya mangige chunge kuina na Meru na dine ite gano ntoka lo ngaba na wa Meru akorona kaduri emitaweto ina ata kire mpi bombe kenda na korona siezi yo tumezeka na korona dipitiowe na mwanka dai ya kawera tie na taro avyo ne mwana iki no ndo dai ko igwa ndani akiwa kawera ka tena ngoe na ntobara nene na tena ngoe na itonga karwe wa to ro nyuwa ni itonga kana ko kanyuwa ni itonga na nyamu ndoro te itonga ka nyoro to ba tili to elegezo boya na Meru tuweterenge be merere dai no ngangabana ms ni biongo akobibia anko meru ari ko karekera manto ya temzuri mawa no ntonga bana na ari manto ya temzuri no le ngombe muni ka makire wo kuranto bakadibye no kureye mo ye kariyo ngambutire ndawurerenge muntu ari ya ngamtusia ho eta na namba 10 onge eta na namba 20 onge eta na namba 6 konya ngambutira itena ngoi to bwana gichunge hiyo maoni yako ainkoromba ndani ntugo moto tena kinzungia siasa to ari mande yano mpidu sibora ila ra kiara kia tele na point ni bwana gichunge. Okay, thank you. I think about it about ko bwede gichungi kia mashabiki. Yeah, I agree Shadrack. Very soon maybe Shadrack together lakini asante sana kwa maoni yako. Nome comment either tukiri Facebook fan page yetu ni Wero TV, like fan page yetu na note comment yetu. Dennis Kidhenji arua Martin, a public event held by a public figure holding a public office is everyone's business, including
every media station. Akawa, it was wrong barring with violence media stations from covering the Okolea program, and I strongly condemn those actions from Maita family. A governor is a symbol of county unity. Or maybe, JR, Buratukuate, governor akaya na into tutibati kumenya, maybe dira kwenga media is a sign ya kuwa ati I want to do this thing privately. Wanchokeria. Simon Mugera ruatre CS Medeka Lenturi is a political powerhouse in Meru. Fighting him is like cutting a mugumo tree with a razor blade. Kawira Mwangaza, you are losing it all. Keep left. Kurinongyo kuwa the county assembly of Meru is to blame for where Meru is at the moment. A laughing stock in East and Central Africa history will judge them harshly. Kuinongino wetu Bishop Shadrack Madheta Arua Kawira was impeached last December in Meru County. We don't have a governor. We have an appointed hiding in governorship warlord fighting all Meru leaders. Why? Simon Mugero Orengiakawa, the media plays a key role in governance. Transparency and accountability are key principles in leadership and governance. Dan from Githongo is out of order. The freedom of being is well stipulated in our constitution, and nobody can twist the media. Latif Ahmed Akawa, hello Martin, salimia viongozi sana. Now intelligent report says currently municipal manager meeting the hired goons who went to Maua to harass Meru journalists to pay them. Okay, that's beside the point. But yeah. Okay, ndirero tu na mheshimiwa Mpuri Nkuwete tuchuiro wena please nchuira kinya Bwana Elijah Kiboro ni admin wa Igembe North, is it? Yeah. Hello, Mheshimiwa Mporo, thank you very much na karibu kiri mubango yetu nke siasa. Habari na ruwa ndo na bora ya Tharaka. Hello. Asante ndugu yangu Bwana Martin Gichunge na msaka nkapa na yemo no. Tuko nalo mtu wangu gira mutendera. Na nibara mno Bwana Gichunge na mtu wangu talatu nyana ngo chukiria. Wale TV nkapa no mtu wangu gira kuta ndongi. Thank you. Nibara mno Bwana Gichunge na mtu wangu mantu ya madongi Meru County. Asante. Auko angwata lero nionka ake ndikuona ka kuyoereo mheshimiwa, but eoro no rawete manto ya muchemeno yo mawa na wawate kuri manto ya kubangwa, na it so happened ati kukumira andwa nterirachi ya mawa kiri muchemeno yo governor. Mtu no achorie rira mheshimiwa Mporo uraririe, did you have knowledge kana ni atora menyana bu manto nto ya karika? Bwana Gichunge ankwando kwira kauma utema ntundowa yale akurea na nige tena Bwana Gichunge ndimpuro ntaburi antawe ginya abikire babo na bau nibe chimpuro na wala onto na bwa karika kandro ne group to MDF ma eto iyo group of defense ya mama para wadro tenda kacha kubuki antu ndene gembe na tigania east na tigania west lakini ningo mwendo wa kachukarere munori na munarwa tira ngogera ikuruto nankwanda kwera antobe TV ne au ngobaje kwa nkava ndakanga kwa ya mera inkwanda kuwa muntu kia TV ne kwa TV ne ali TV ne man altana Meru matata ya Meru kia rongo no tukun grupu kwa TV ewero banga watana Meru TV kwa le matu ya kuya mamora itakawera mwangasi kada ambo bangu we kana wengine na babo kwa marando yao yaende ya kaunti ya Meru. Bwana Gichunge kankwenda kwera utibu kumbe kanikia kutika okoleka kuda kwa obaitana tukumia ndiko Jumatatu ndiko Jumatano ndiko Ijumaa na ndiko kiumia kabwibwa ili Meru otirongogi
So hivyo ndo kana kuwa unti na ndo account government Meru unti na ndo akawela mwangaza lakini ngogera kumbia Meru pia kutoka kadizi pia kutuziolo pia kutola kipia pia kutondene ya machako kana yobi na bangembia Meru County mbele Meru County 14 billion yana kwa for professionals ya ndo kwa nene TV kana ya mtu ya uwe baka ndegoro baka megendo kwa namba TV tiganye kwa namba TV imende kwa namba TV lakini ande bwana ichunge mandeka ya katika kwa mwangaza imatoka ndimi santu na hii heshima inaweza kutumia kwa ndani heshima so undi mpo ndina ndo na kawela lakini andro weregoro na ndo weregoro kawela mwangaza alete zendonde ne yembe ndo utio bikanika otwika atibolita ukina wembo ati eba yukidubite ngabana kizakeni we nari amurego ukumiria kwanya kamenya mitika nenturi amurego kumenya kwanya kamenya kinya kwa TV ya Weru TV twendo muri ile ndiro kwa rugura twendo muri nya kina kwa aragura twendo muri kana wenya suti twendo muri nya kana kira aragura kibegin ko bia dakireru twendo muri kana kama tabia movie akobere kwa TV ya Weru TV kwa mati so yes mheshimiwa so now mantine yo karikite na arua twina mheshimiwa etreki au na arua ati governor ena ruodoro gweta kiri wondi yonde kana kiri kuntu gwondo kurakenda weta Meru tima kiri yake kana ti kiego ya ntubochu yake kinyake akwenda kweya mikindori okay undi na problem gawana ya mikindori ni tereke na ya mikindori tereke mchoro kwa na utenti kuna mwangu na kwa tereke ya wale yao ndizikere TV utenti kuna mwangu ya kuwa tereke na kaliyo mtu na mtu ndembo create tereke matati ya teo de kenda ndewo mchara kana kenda ndo becha kana kenda ndo contract hapana ngalo ngo tereke mtu mwega kama kwa mpuru mtu mgoku lakini nenda kwa kawala mwangaza naye na heshima akia kuza kawala mwangaza itukuba kwa nene egembe note tukali tu ya jumbe tukwa Meru ne nzongi ngabana no mzongi kila kitu mzuri akaronga makowa baba niamba kateos ayume niamba ndio mtu bako kateos utamu wangu we ndio mtu bako kateos atakuroba ndio mtu bako kateos ndio ya kuale so mwekura no mwachi muto na muto yori nenya mtu mu support kinya watu wako kwa wikori no ntobi ukakoroiza mtu utina msimamo ukaiza mtu uchinchia ora bwa kaumbu yani aliyabwa kaliabo so nipo mtu kwa antobetu tutaanze tulina binaka ora mwangaza lakini nayo kuliko jikade mbele ala hizo kiogogu yawe kile kiagirite bwana mati mheshimiwa mporo nukumia iwo kampeni ile kawira Meru eji wetwira ukiwa governor ni mama ndikumia ni na mantu ya thukire nontu rutere rwa governor na sorry da kuriti kiure kiringi but awire ati no arina kambu actually first gentleman murega baitu no wire kambu ni chia kwe 10 enda no ndai our contract chia county and then auni ondo ya umire we wato contract bwana matinya ngo ndakora kaoma inkorporate ne buna tangu ya una utimtobere ngogi matini unda kampeni ya mwangaza ntindana na leto mo kampeni na ndacho ndreka agent ndene tiganya hichi yonde agent babo bali wakawira mwangaza utenje tinya nomwe ale ambete yawe utenje dinomwe no timu nomwe tianya amenya inda abechi bombe lakini ndeko kiete kulingana mibango mipangilio kubanga county na mipangilio we itikwa line kubanga county itikwa line ile kwa jibo mijoki itikwa line ile kwa chia isiolo itikwa line ile kia Ikipia mipango yawe ni kandu na bra county ibati kubangwa ndamenya uju aitakuta Meru na the best thing iwotiana no ntu orende Meru ku antaiji ni onkeriendu dawate kibara yako ndo gavana ni mama ntaiji ne mtu kwa Meru ndi sole ndapokudia muntu kumenya aibo ndo kwa bwana Martin company yako kumenya ankole Martin kile ndo alibiashara bombe ndem ndo kwa company kumenya tu nyanda kebati na tena mtu waona mwari mbele na aliko tena senate na ile senate alagwa oweri no were mpora company Latin au aiwe atawa bu so kile ndo mbeleike mtu kwa ndio temu kwa tudua it does not need utema mtu kwa ndo Martin ore mtu mwache utombo na tini biara kia alatoka
matini ruwa na kwa na mbeke amba ine na ka dokte mweko kwa andi kwa mweko kwa kinga ngoyo ngwa ka dike baro resignation ali ne ngoya walimu ale ka school we inana 600 ala ne ngo kusia 6000 ana ngo bia ko ngombe kana to matini ngo ile mweko kwa na so iting itezwa to pone kama tala ka kaunti ka uria ta ko beri yangu iko na kawira mwangata na mura wetu aina kero mwenaura la ko bia kyawe mweko na kilinde kwa riambida na mura yeah, so Mheshimiwa, you know, at some point maybe antuno ba we atire Mheshimiwa Mpuro wa Bori no tunethiri to you know ba teko watanira kimiambo na kisiasa na governor Kawira Mwangaza. This is the last one no tubuteko watanira maybe wo abangite na jore ku manto yakarikire mawaruare bwana matini wente meko banga grupu ya kulwa na matini grupu bo ni yao kona mama kena bichi mtu wote kena bichi mtu kona bwino mchoro kona nyamuno DJ mchoro kona nyamuno mgombuke tuto ko mamaka yonze eji turempuru nte meko banga bantu yaro bwana matini gichuge ndo yako ile akanywa ndo yako tie kura kama mtu kwa narwa to kana mbiyo mnene mono ya baraka atiania na to no tega volleyball tega football to maova emwe yeto kwa kila ko yoka no timenya lakini hapo na kwa matini antu kwa tamle ni bedane na mzee lintore ya CS wetu urende na Meru County na heshima akia kwetu kwa kwa yera kwa mugana kwa mugana mtu mnyama anataka kwa mugana na 14 milioni redi jana kana tuko lakini Kawira kabisa kwa ita county government na tuichi kwa isankugakia pataliza ile kwa na Meru County urenda na nje kile yobo na bwana Martin so from Tabori atena ndo county government no to county ya nete na mtu wao meneo akana neo na kwa sedikia kuwa kretu muongi anile na memchezi bonde baada kwa uwanja nindi baba Kawira utienzizi bwana noe baka na bonde na Kawira ane na group yote yani nipo tukona kuwa ne from Tabori nagire mukuru wa ora witao Mwangaza tena itu bakiro nagire mukuru wa witao Mwangaza parunga mende na county government ya Meru paringe bicha nikerere kuyoto atibari kwa. Thank you Mheshimiwa, asante sana. Thank you Martin, madana kubali madana ya okedi na wewe utidie tingwa. Okay. Yes. Asante sana. Wewe tingwa. Tingwa. Okay. Lakini God forbid kinyoka kana yake kaingwa Ameru wakaendelea kumenya ubo kuendelea, right? Sure. But thank you very much Mheshimiwa Mpuro wa Bori no ntubwa kutoa kanya ku. Now bwana itiriki ya mbere yake wewe mweshi. No kuyoto kariara kwa kiuri kiatri Governor Kawira Mwangaza looks like arindwene na abunge arindwene na MCS ba arindwene na CS Lintore whom I thought ni achore and then arindwene na former governor Kiraitu Murungi Martini mbuari mo woni kambara gagento grakiro mana muntoro kwa ketha kosete imwera Martino kosete uribo mbere atongoria baba Meru mbete shima muno MP baba Meru mbete shima muno oyaura mbete Kawira ainga fananwe wa Meru na ibo kana ntwa nyamushima mpura kwande muchoro kana is true mpure muchoro kwana no ikwa tuteo kwarushana na nyanto mu kwarusha lakini woni mbu wangu atano ikintu kimo muhimu sana kintu kana kukondem serious kabisa eki akuda governor na rumire Lintore to me ntuwa boipo bwega no nto bwambere na bwan itonete ngwataniro yo itetheti antu Meru sana Lintore ni mtu wa heshima ndene county Meru na ginya Kenya yonde Kawira the same akari governor wa Meru na ngwataniro yo indona Lintore kauma Nairobi no nto agriculture involved function aka chwa kintu kuma na thirikari neranene ake yakyo county ya kika implement wa county ngwataniro yo na governor so ndenda kuontubu iki akwitha kako misadvised no muntu no aweke uthuri muntu no awekire monki ukona ria wikana clip na aka withdraw ikuona nia iyabura yani aka withdraw ikuona nia kuru tubona nkubwithia butibwo reto slip of the tongue iki akwitha tongue ngava na ge slipere na apologize ge CS is my good friend na itumanite na CS kura mno nya kumade kansela MP bana bo angondo kura Martini akuruba njuri ka nto njuri woni lakini baba na ado njuri cheke
bari ume muno nontu baua o oge agwile la kuruba juri ncheke bakenda kwethia muntu nche kukuruta nyumba kiama batethake nche ile orimwe nontu iba kumea nche ichumete kiama oge akuringanira nche kithumba no irure nya nyumba yoro tere ariku ara so kwenda gua ngabana kaura nkemo advice na kinyande imo advice muno mantu ne maingi ekinyanka wana uje TV na ikiru na ariku nau kankwenda gua kongela anzu oro kuinge yanzu no boku oguichu ranenya so it's too late. It's not too late. Actually, it's too late nonto imu akomwe nenya ke dochore na antu babo choka. Acho genya na mempibe ya impone tendro ikiya kuinyero munyaro ne MP sana. Aro ne MP woninda continue de whip minority ne assembly the continue te muchamano to chamania 3 stairs na power although chore babo tari ariere muntorero chore impuru ya tega rero chore pro ka biratri burambira ninte ya kambono chore bo munyeda mukadira no mweri umwe na ubangi na bari akuthiria mweri of course bari akuthiria mweri burambira ukone ndo chore bo kuria kuriaria kinakenda uchore bo wanasiasa mutithina ugi agwilela muchoro ko pro buraka dina munya oti manjirida ipro indalinyo munya so siasa tithina siasa atwana one benda ndenda gwa matini atre kangwa mheshimiwa CS Lentori buru ya burabange bawa newe shima nonto nyoto taide na ututaide muno Meru kawira Mwangasa bairingane bote bot na kinyandwa yona deputy utiro nda support nonto Biblia you are where there is peace God commands blessings nonto irreverend nonto bishop ni na bokwani utiro nda advocate beta na bere kurwa buru na kinyandwa ya utiro wa beta na bere kurwa so ndiruwa tere ndire nkiwa atre Martin nkiwa buru nonto bo interest como ni mwananchi bo interest como ni mwananchi wa Meru itondwa niniye nonto Martin wake ingawa atiomba witangwe onge akewa thina atiomba witangwe ndwa niniye ba tutone maendeleo ito no miaka no ya nona nonto tukala katoka ngagura ro. Okay, you know ZK one from where I sit I think maybe it is too late you know Governor Kawira Mwangaza uchokia ndo chiawe na bunge na CS Lentori though wo mheshimiwa kuwa hao kwamba kwethwa ku delete kana ku pull down post ya wekire Facebook kari kako regret buretherie so is it too late first of all you know manto ya kuthuka bura tumba uchokanira ndwewe na ya kuite buru ndwewe na bunge ndwewe na deputy ndwewe na MCAs ya babwe you know ndwewe na CS Lentori na former governor Bwega Martin na mbere mbijau ka nchoke kiuria kimwe kya Dan naugire nerire mu Meru batwiga twenda katwari na interest kwa Gavana Kawira Mwangasa na ciarega kujurua ndenda kuga it is very unfortunate that antu baraba supporting Gavana Kawira by drive on urongo na nteto ci urongo ntuuni as and k untakarandi na Kawira Mwangasa ntakarandi kinya kwawe ntakarandi nawe kinyo bisi newe na nteta kumona even a single nya ntamukethio na njara I can ndera mu Meru really kono gwino turo muthuire tikumuthura etera mbuge etera nkauga gitumi ntamukethia ngavana na njara ntamukethia na njara au no tutete bisi newe na tutamitie newe that's sad no kuigwa simply because nkera mu Meru gitumi untamukethia oni rira tukwambiria rira twari na andu anwe county assembly oni bethara andu appointment committee ire veta CC na tukureterwa marieto rira CC to veti iro kwaretere gisangasa nukurikana na tuthitheti nya schedules na kila kitu cha covet CCs oni ntukwira Kawira Mwangasa arungamire ngeti na assembly ararauga katugwitia 5 million kenda tuveti CC bau. That was my point of departure with Governor Kawira no ntubwari urongo na oni maisha jako ndurite urongo
indorito na that was my point of departure with Kawira. So woni ndashirire from the word go, she can never be trusted. No tuinde trend all speaker wa county assembly Meru ayubundi no tunwe chairperson wetu ndamuria mheshimiwa ande na wambe ombire atiri kethe igwo ureterie milioni 5 mbere ndura ambire ito ni mheshimiwa ni urongo ndoria vice chair ambira ni urongo ndoria members bonde na it was true to wetetie kwa ndaigwa mtojo from the one go murongo na ndi au ni point of departure kwa yejaniria no na ndauga ni gukaragitine kimwona murongo ni ntumba no ntumba ntuyu number 2 mbuge ndani rira kuga woni nda kwebyo ndani onkwenda kwijite kwira mumero woni utikyo ndenda gikawira mwangasa no utikyo nkenda kiriwe woni kuge kwa oversight na kamithithia miaka 5 iwe tigere na mheshimiwa Terika na ugire ati baraba tu nominated angambi bau ibo kwariria ndenda kwira mumero na arua ndena kwira mumero na arua kinya baraba nominated bageta bakethania akawira mwangasa woni ntetiga kuthithia oversight no that is my kiro no ngampandikiri baruga ikiama kia UNDA kira gintonyeti assembly kiambira kuma na arua ukathithia oversight kairi no that is my kiro na woni I'm professional na inkomenya ura kuthithia so ntenda kuthithia au na ndimbe gikiuria giaku mbere mbeja gikiuria giaku kwe oringire thimo uga antu baraba kugwithia Meru county assembly Meru ibo bate actually ni kautumite ka comment tumira message au angengwa no shokia bu ndenda kwira mu Meru na arua county assembly Meru na inkwenda tetera shimo abetu nyaba bate kuja TV ne kwaria jauni imbugire thina ya kira gutuma bara kwaria 1 gitumi nkwenda kuga county assembly Meru itegwithitie Meru kinyanini batu tu county assembly Meru ibo kurikana twagurire nguo cia mburaki uniform mburaki na tai cia rendi twekira twenga gavana Kawira Mwangasa Meru na twauga na speaker uga the governor of Meru stands impeached toikia senate to county assembly Meru 68 out of 69 toikia gavana na ndenda kwira mu Meru reliable gavana nya report ire senate ne mwingite getonyererwe na boigirwo munene wetu akiuga no athithirie magic but as we stand today as the county assembly of Meru itwengera Kawira Mwangasa kwe mtu agetere atia wa muchokeria ndene county ya Meru kwa unena kwira mu Meru na ariko kageta mu Meru mbure MCA twaugire batwe ngavana ati kumba ngugi very are kinyambere mantu ja scarity ja kinyau so ukageta blame MCA no tuito itere ngugire yetu na even as we start kuna possibility ya mantu yo chokera ringi ntikwira no tutwenderaria nwe na would you owe ya ZK no rete motion yo kumu impeach no you think mantu ya kuendelea ya ku warrant kumu impeach 1,000 reasons so would you come na motion ndauga atiri ntiuga nkeja motion ende ankwenda kuga atiri if I was asked mbuga there are 1,000 reasons kana reasons chakuinga Kawira Mwangasa itine untuka kareta motion no tutumba kuleta motion utambete o support wa 2/3 of the assembly na ndino ngombere tambete ngorie there are 2/3 of the county assembly ya support motion you so what I'm saying no urete kare o support no ndete kare o support no ndete ga support so that one I cannot say but I've said there are 1,000 reasons then na ndembeje au ka kiuria kiromburire ne ndeja kiuria ne gya ku Martin umburirie kethera it is too late ndenda kuga it may not be late twina miaka ingi na ira ngavana ine gwitanguge but the problem that we have in Meru County actually takinya issues tia unity kanambi problem wira twino ndene Meru County imbugite maita maingi in governance issues na governance issues iji iri arise non to one governor ora twathurire tuli a Meru atina capacity kwatha and that is the major problem na capacity no it can never be replaced with anything kwa Meru non to ibathurire governor atina capacity atakura ujeuri wao miaka 4 ariwa no remwe okuribu antu no the issue of mwekoro
ndenda kuga it is not a matter of gender uni kethira nambire mumiru uju kethira kawira mwangasa na kwatha county ya Meru uria kwagirite uni ama gender champion uni mbethira ngi mu support inya antu bako bara ba beregite bati mu support no nto one mbomba kurunga mankauga mbia ati kuthithia bwega. So what I'm saying, there are so many governance issues ni ora tutrona kanya kwariria na rwa nkwirigirite icio tukariria, especially there is a lot of abuse of office, kwina a lot of nepotism thirikari newe, kwina a lot of integrity issues. Kwina a lot of integrity which issues we'll talk about, of course, no tutwena ndeke kaitiere twariria mantu JR au kwa Governor Mwangaza na na ndo yichengi yao munini owe some of the MCAs ateko watanira na abunge bonde na wire ni cartels and now CS Senator Methika Lintore former governor Kiraitu Murungi nkuona comment ya coordinator kwa maka UDA nkauka kuthomera yotha hai but looks na kinyamo shimwa DMK kinyana ariti actually seems like it's too late maybe. Well, Martin, no tuge it is late, lakini no tuge bado too late, lakini tuge balance keko jamo no it's late. No kire kuchokaniria thiri na niongu anande no keko jamo no it is late. Na onika mboge itomi byako ibyeko bya to mambono bere igitero ndo kuda kwina problem Martin ja tuge for example tuga kuda tukara nje moka na nyatwe community mwe ya ndiura na Meru kwethira antu bakyaja wikansa ngambi antu babwiri gukara ndiguru bachwa common factor imbi either akatukurea turia matwinde imbi tukunywa turia matwinde na atatukuthithia turia matwinde kiugi utuma yani kwethirwa prevalence ya cancer ethirwa kwi kigitata na ndi ija tuga for example nyoka wina na baku kwa kunja ukethirwa igitare onde oweja kwina ndoa wichoka kai runene kwina ndwa gweta nturene bageta kwina ndwa acho ana ba chore ba diuru ba rionga ukagya ndwa ana ba benu bangembo the other extended family beja kwina ndwa menya mtu ambaye yochuria what is the common factor na ndi gitare to athura mono ni MCAs na ona kya magawa ka MCIG twambia kuthugania ndu ba bwiri uchianira bo bachia bwiri uchianira bonde that factor actually ndo onera antu bakiwa boda ete saidi ya antu ibakuria mono ibara twirira kairi twambia kusaina ni more but we are looking at it ngakwira ara tukinyite we are looking at it kairi na eno ndo baraugaga I mean tatwe no ndo tukinya mwisho kinoti gwerete nyamu ituringe biara haraka tume au antu baba ne ba diara lakini muntu nani namba yo churia na ndio ungo churia what was the common factor yitene riu kina kijara leo tukona MCAs ibareo yes lakini governor kinywana leo haya na neto kuja kindu ya governor na Gakovia iko ari na ndo ya Gakovia na Iberi factor ile ya common Iberi bilio na all those kind of things lakini bado common factor no governor to itiona neto kuja kiri katero 10 na baranda achina na nabo common factor governor areo na bau bangina ndiba yani kima nyaje jamanto a Meru yani common factor ireo nandi the worst bit ire guturigaria mono imanto intano kwina muntu bwaringiro kura nwe nandi all of a sudden naraere wotheri ate nango kigere ugwe uriona uriwe ingita yatumire wona giti so wachuria kairi kindwa yu niyo ya governor na deputy governor no kairi wachuria atiri what is the common factor again it's the governor nande ino fairness nkiora inyanto beto ba Meru ngabori atiri ino fairness rero ugo kwenda kwithira we fair kabisa ubwiri uchuria atiri yani kweli kantu bonde bathuki yugo akwetherwo bugi utunge omba kubwa yugo akiomba kugitaiki ndo ayuchio ndore no tu muntu ri ugo guchwa yugo guchiambia ndo ayuchio chionde no ugo gwitokichia na ndikantu bathuki muno bonde bate kuoneka no mwega mwage no mwega kenda no withro tukiuga at least tukiankanja tuga ai ojo no karaje kabu ikana ate buki lakini kimantu chonde ya kujaja mai ureku bweta kwaria na president na kuru kwathira kwina matata weku ngetuonere twingwa na metho reta na katel turiku na ntigwa antu bauga age kwina ga problem kai Meru na barairia muno problem yewe governor na deputy governor
lakini nande munene nwe kunengerwa kanya nande ambia nteto itio kalio manto jangi atio kalio nandi nyoka weke okalinde rutere ochiura ya nande ya jangi na aja uma menya ubwiri gukiro kaugatire munene wetu itu manto tunini to kinja batu akuru ne kuru to akarande kuru aja tuone nteto iura chikagita kai tu nanene pawite batu didiri nteto nande to kagita nande MCIG kana Meru community interest group to akarande kuru to achiuri atire this particular time nana atatumba kuthithia bora to gaikia nchege antu batairite nchege kana batina thina to ikie MCA na ito kuigwa teka bokinyirwa manto jaba kwitha bena jo to achira ari gutumbikana Martin nande bato twina two prong idea ira twinio nyatha tukoria mwingi mbere no to petition parliament no to ke jotegera act of county government act 2012 actually no inkwenda kuthoma yo mono uiguria mando jare manene kwanza governor abwiri kwitho agitwitheria lakini kinyambere mbite ugatwithe ki article 108 constitution yetu 180 sabbatical 5 iriuga each candidate for election as a county governor shall nominate a person who is qualified for nomination for election as a county governor as a candidate for deputy governor. Bo yugo kwera ata Martin shall take adhano kwenda. No mwanka. Na utumba kuito tara mwana mwegembe uchoka wijo twira atari na etumi. Kapo tarunga mamurega boita buringa ngita bona gete na nkwenda kwa candidate. No, it is not. It is not Martin non today. The government kana the constitution ni we kuga odithie. You had options chagutara anybody nyarenge jako jukia turingire thero na thina kinyi yaringia wite kwa obore akajuka chatuke mtu ja rento ria okumega a decide kujokia mtu okumai no diment na ari no option kinyi kujokia mtu okumai tigania na nyana ari no option ya kujokia mwegembe mtu okuma kwao but he did not ategere aringa mathabu jawona na arago agitate na arago kabwira nande uju aumarire etegembe eta ajukia mwana oye amwegembe ya noe amwira nande twale kuringa nyomore no tugitikie tukagitate tukaga nande kankurie if the constitution says shall it simply means utumbo kinyanto amomo drop legally you cannot do that you can't run without a governor na nonga wewe ngo akachigitate akachieberia ukeja ko decide nte kwenda ntoithingia na kuma na arwa ntamu nominated then it simply means you do not qualify to run as a governor. What does that tell you? Manya that is a katwirane kema sheria Martin mea ngwera sheria kai interpretawa. Please elaborate. Look at it. Each candidate for election as a county governor shall nominate. So if I nominated, for example, no to kwebaroga andikire kinyedra kurukimanto, kwebaroga andikire nominate into idinkia. Akaja kuga na aru akedana ngenti, akaja kuga kweli governor ngenti, na andike baroga auge na aru ante kwenda nta nominate into idinkia, na ante kwenda into idinkia. Otherwise deputy okwa. What will happen? What will happen is simply you do not qualify. Na okorerwa removal of a governor ne kuga if you okatika ku qualify kwa governor kana wako na guchwera no ndwere awu mbere yes it is there eriwa okeja ugumba kuitwa kwa governor okeja gutika ku qualify kwa governor which means okeja kuga tuga for example kithomo gaku tekobwa then you cannot be a governor, we remove you. And then immediately maybe your deputy becomes a governor or something like that. Ugo teko muenda kabisa, then ikomaanisha ugo nontweri law ya uga you shall. No mwanka withdraw wenwe. Uga tuo nominated then ikomaanisha kweko ugo akalire mbuga no ntoidinkia jira uki makosa or something like that, then you did not have a running mate. Right? It is a debate. Then you did not qualify to be a governor. Ato itaitembere kire ingia ni more ni county government kwena biria to expect ba droba kithithagia na law nio majeria mushmeno teka ugakothia yare okwenda akaya kuthia yare to kwenda Martin Manto jatita ura kuthia bara okaya gweta ki 30 sabbatical 3A eriuga ngoge governor emwe apart from nanda kuruka kuma 1 2 ndeja ki 3 nonto nio kuiwe kinyeria ekauga aga provide leadership in the county's governance and development katuga kinyeito munenkera yoni to provide leadership to the county executive committee and administrative based on the county nyewa to munenkere
tumwito degesi yuge promote democracy, good governance, unity and cohesion within the county. Tokeroja kweli Martin kweli na anto ukeroja na kila mtu re tutomba kuwa you are in breach of that. Eto totoko dire yao promote the competitiveness of the country, of the county. Na ndiki ule yako ile yeke toka yako tuna makandamia yetu turenda yani mtu edhrato ukiriti in such a way that tuomba ku compete mbuga na makandamia ya kuuma somewhere else. Lakini kintu kira kebweri kwetwa kina nyomora ni yewe ko nya ngf no it is also making sense. Be accountable for the management and use of the county resources. And G, promote and facilitate citizen participation in the development of policies and plans and delivery of services in the county. Na ndiki uregea kwa kirampendo kuuria Martin ya igeke mbere ma okorerwa yetawa CIDP kinyera na kurugirwa county assembly ni a questioned na someone a citizen etai kodi na mtojo ugaga muntu uri otigagwa gutewo otwo no muria muntu uri otiona otwo akwendi kwari urongo kwe no ugo wona muntu ote kuona akigeria kuona eruore CIDP kugitata ekuga so Martin in legal sense mwananchi wa kawaida na ndio options zile to consider one to consider to I mean is like ko korega deputy oku kana bwekimwe and in that case gadano kumurega then no to atire ibangana ni baringire deputy no to I mean that is a question that can be petitioned to ibangana baringire deputy ni ibangana baringire whatever so that kizungumkuti kekeje ke clear. That's number one. Number two, Martin torechiuri atire tutuomba ku petition no tukwina lack of peace tutena peace toka petition the county assembly baotwe besides daraja ngomba kuzabena chio toka abera iba institute itawata motion ya kumwenga tuteterete ZK adidhiawe toka abera batwe tore mwingi na signature chio tutudhuranitie toka uga I mean is like bado kira toko demand turenda peace turenda unity turenda cohesion kedra into bi beyond the bite kuona kana ani ani muntu ojo na kedra ko tiombe kana muntu ojo ana tubwanie it is basic as that mambo ni mawili sio matatu sheria kuwa okay nende kan kwere Martin irware jeyara kwa na passion sana passion ndio kuona yani every nyote methomete nukuona ina rumento no buingi sana ntai kwa bias tu kwere kiro muthura piu me anto na regreta muntu kuthura muntu taka na kuona na kuthura mama no rito bunene ya bunene muno na mantotho maisha isheria na otemea kwa meate jeyara ndikite that thing lakini ntendo menya bombere na bwan ote muntu mbikia kumenya burakinya kawira na twethingia bawatanire ote we urofevete ntumba kwa na fevete lakini akimuchusi ikona na mwendete ote chusi muntu butanwe campaign na mwendete na unfortunately bawani twikatibo miaka no neka na mwendete na moya kintu kira kina thina ni ngugi ya deputy kinya president ndokono ana ni aero thina ni uhuru ete stipulated to bubwega ne boto ayumbe baba etunya kelele inyi ndenda buru kombeka kukia kumbikika pakadide sheria deputy akeda ni muntu mya pambere bodingo kura bore ama mati bere boba bwethia sheria ino jara ruatri section 30 ya County Governments Act ya 2012 ruatri no mwanka governor promote peace, unity and cohesion among citizens na leaders which Governor Kawira Mwangaza au Karaya Kato promote no tweta muchemano ya president areta bunge na barasinda napo cartels yakire MCAs arua cartels matingde koli ntobi moto meako na degree ya kuthima especially ke politicians wona degree ya kuthima either no promote peace because you may promote peace yana violence
no mirete matini akwere matini kono ko ramani patikanila kwa incha upanga ako ndipa ndikita msemo yake toini aipatikanila kwa incha ya nini ya upanga kuyoko kinyama tini kinya nyomba okona mwana wakura metho kenda mwana etata na thirike ya nyomba eriku na thirike ya nyomba so tikangwa what is the Meru ita tikangwa itukuirwa batu ya tongoria ba Meru ya kutena unity towirwa kwina unity lakini bora mpenda kwa buru kemo shimwa governor oyabu sheria kuwa ndenda ila inempere ya kuleta unity ya mukristo ndamba kwa anwa ila inempere ya kuleta unity bibo to guatri nteto iri kwa ari tweru ari chari nganiro na ira chalare to me kinya ya mushoro governor ntiko renye ibugi chako itatia ntiko na ibugi muno chako ichako ngongela mko enkui kakwo muno na impo dangwinde na tumo itika endele okwo na nyonto chako nenya kinyawe ni umwacha theiri no bikwa bagi akwata no ndi bakawata na nto edingia nkuira kulipia thai kwina msemo yomo Chinese is a Chinese saying your friendship is like a China vessel kwetu vessel to China kinyaka agone de mangilasi agokota lakini ko to say na friendship is like a China vessel once broken can be amended but the cracks still remains kago atumanua lakini sio kona kaika kwe ikakwete so ibo to gonda kwa mwenye onto ato beta bai kiafo boto korange mochore no buchoke mochore lakini nkuike tata kuika liminio na ndri advocate kiwao mbendo kana ndurwe ito kwenda united and Meru united kire MPs united kire governor united kire MCS unity everywhere but to tedie chakwiriria me akwe mwako tereta unity matini no itiere no miaka no ele no itiere no miaka ele onyanya bro ibudire ibo bati kuzuria tukireta unity wo mheshimiwa ZDK ya ubwelekene nwe hariwa atiri governor Kawira Mwangaza governor yetu Meru ni incompetent atena menyo bo wathani kana botongeria matini yankwere okia kuthura muntu utero wa kwibwa kumba no ntoga na mwero wanda kuthura tauma ndakwenda miarira na ni ZDK to atala no ede nyakura kuririta kafana kana bantu kimwe dia bagete bantu kimwe na kafana na nakwa muntu robete kura county yonze atina capacity surely na nani atarombe kuromba ntio mudhura nini antekwa ndaito kumcrash ni narombere naitromba nire nye heshima lakini kide awatarombe kiro nyakamwe muntu na romba taka ngokura ngirima na leno kwa atera kwa kinanto matinire pakuenya ainanto surely no ko expect muntu aina ando bru no ka baba kwa nyamo heshima mpore buma kwa other atena capacity ateno menyo boa botongeria degree ya capacity uri nombe ke otore percentage ya na lusete ke out of 100% alusete degree eriko good thing to ina mheshimiwa ZDK ya una atoire the reason itumike okuwa mheshimiwa governor atena menyo atena capacity kana umenyo botongeria na mheshimiwa governor aringiro kura ni antu ngirima na yele ya 20 and something na degree cha women rep na sa 5 years edira and then otoire atena capacity Boega Martin. Really, yeah. Na issue gukara mtu akira wataringirwa kura no emwe. Ndaringirwa no emwe no tuntaromba. Of course. And you can never be sure ndaromba nteona. So, you issue intimidation na threats irankuga ichio Kawira itene antu bawe na no kuigwa you see bwana Gichunge untaromba kura na and na reasons chakwa kira itumitaromba kura. You participated in other ways. No, not even that. I've been a civil servant for the last 30 years. Kwa untaromba kura. That's why I ntaromba kura. But that one doesn't mean ntiomba kwirwa ntekirwa no emwe ndebene no tutakwirwa ndarombere ngitatea ndeka gwikirwa no emwe so mheshimiwa Teriki na buiko ithindro au no ntukako nkompea no rombere araga na ntaromba kura number 2 mbuge atiri governor gitumi kuga atina capacity ndauga kwina so many cases of abuse of office na ndenda kugwete mwe most recent ndenda kugwete mwe most recent ikurali na appointment ya chief officers kwa chief officers governor appointirwa appoint 17 chief officers na ako appoint 17 chief officers
kuri mtu wetere court residents ba Meru County betere court ba isika Hondas cha chief officers ba barungikwa nontu one procedures iri ibu ikuthingatwa itathingatiriro sheria iri ibu ikuthingatwa kiri appointments you na nkiugo I'm an expert in management on training management na governance ko inkwira Mumeru sheria itathingatiriro aeta court so agweta court seeking orders egamba le kirwa interparty hearings na beta court so what happened wakiri on governor a file area itawa preliminary objection ya kurigiria orders yejanwa so ako file preliminary objection of course court ya direct gamba riu nandi no twago ikira objection na aina issues auga kwa issues ya kwenda ku raise on the same reaewa another date which is actually 25th of this month reaewa date ya hearing on 25th of this month immediately njanju aejanira directions you governor Meru I've even downloaded that post a post Facebook page yewe auga mbonoko egwetwa ngania on a Facebook page egochindwa togweta koti egochindwa na wakiri bawe bakuga batena gya kuga baewe kanya bone bakuga. This is the person who filed a petition na kwejene no, you understand what I mean? Yeah. No file a petition na you akiri on governor wa file a preliminary objection buga njeyara na kuminasia sheria kidogo so auga mbona kwa kugitata eguchindwa honestly kinyasi isio wa public service andigariria mono na iwakiri ndori nyawa kai wakiri mbona ko kaimbi sisi wa public service eta baita TV is said the same muntu utikumenya igamba riu ri kotini nyari tibu kwari rwari imutukari number 2 so yamba tika kuendelea Atea ni ritatejanirwe na ritathira abaerwe nditi ya kuthikirwa nontu wakiri wa file preliminary objection baba diuruka na inya some county nini ba wangari ba na maga koromone baki celebrate so I think apart from kwithira ngavana atena capacity ou akwirwe nyani ndaugira another day she is mentally sick no ntuti umba gukira umba gukira ogeto kiuga mbono ko eguchindwa Atea and that case is ongoing. You know, number 2, I can attest na ndauga woni. With respect, Mheshimiwa, please. I withdraw. Sawa. Okay. I withdraw ntadhiria. Terekietera mdikie. I withdraw. Thank you. Asante. Tuge ni ate mentally sick ende atekwera ngugiewe. Atekwera ngugiewe no nto utumba gwita on your Facebook page uga egamba guchinda na egamba rire bandu nyari tathikirwa. Go kwenda kuonania actually the person has even complained kwa media council au na complain tekira mahali no that is wrong. Na ndi nionkuga atiri kutoerewa nio incompetence kwithira ugwe gugiro kurita uti ucierewa kiwikyo ngwita incompetence na ikyo ngwita capacity utumba kwithira ngugiro kurita ugwe we merita na itukuga na ndomba kweresa Mumeru kidogo mberese kinya woni amawea procedure gwitathirwo bwaga it was wrong ngavana majara athiri very wrong na kinya EACC no mwekere mirigi no nto one appointed people that do not qualify to serve in those offices. Number two apart from appointianto bate qualified number 2 appointianto to an non-existent vacancies or positions. Number 3, usapu roya county service board andikana ewingugeyo. So meyejaranga wana did even on that one issue. Imenya ntumbo tara TV ne. So what I'm saying, that's why I'm saying nanko insist kwera Mumeru. Ngavana ate kumenya ora kudithia. No, you cannot just ogo tumba kugira somebody I want administrator andikirwe mwaka muthiru na sheri very clear. Human resource
policy ya 2016, it is very clear on who can be appointed here, who can be appointed there, and who cannot be appointed. Lakini uri udhurania anybody bunkari. Yeah. You understand? JR, you know, the other day, Mheshimiwa karibu twarinwe, actually mubango ne yo garwari. Awire Meru iretithwa ya monanda ya ng'ombe, and that is what I think Mheshimiwa kwere kuinsinuate kako hapo light a bit. Awire Meru irano ya monanda ya ng'ombe. Okay, kambite kiri bombere na bwan. Ibwega onto Mheshimiwa kuindro kuwa muntu na thoki muto no that is defamatory. Eno ngona bakithoma sheria i defamatory. Kintu kingi nkwenda kwira Mheshimiwa. Woni ni ngwa nkero imbue manto capacity no mbue Mheshimiwa note na capacity ya kulindi county assembly, reason being awire no committee appointment. Ibon ko do no to area Ameru no committee appointment. Yes. Committee appointment otime ako appointee chief officer adia weta barweri ya wiku assembly. Chai ku assembly ta committee neke. Lakini baikira mwanka resident na arome no to boy competence ya Mheshimiwa committee ya appointment bakaleka mwanga muntu ngakona bobo bwithibu bui antu boda originated kumaki committee kawa antu atu retiri batisa sawa so euni mwera yo tumambua baka akwe kuthimwa degree cha competence ire kunini no ni ororete na ate wetata na ati kumepinga no to committee no igwa so arua batare tro eki akwitha batare tro assembly ngavana ni appointing authority na kuika muntu acting capacity na ngake okulukithia period ire ku act jeyara na kumana kuelewa ati ukinyia kiwango nto bawa actually it's a less waiketi ambaru kotini akiwa atire these people batekinyetie batekinyetie job group ira bai bamobo badongothe to job group usually which is against the law again. Martin, nyoke yako ya kuthoma manti ya Employment Act when it comes to kuati ile ofisi kuati ile ofisi okero no kuati tuende no act nyore no aria we deputy okwa ngero impact ya unombiro ngwati ile brief ofisi ne na nkawati ile kidanda ofisi ne but acting itina sheria nembero kire Employment Act acting itina sheria kwerwa okay akwati ukiakti you must meet A B C D ikenda wakti nonto bombere ketuara kiroma tuende kidada ofisi you mean urendo mbira atiri Mheshimiwa kinya mtu maybe otena oteka mtu te qualified no bongo da na ibo to case matini kotini ke kotini enda koti prove muntu na qualify kana to qualify so okay muntu no group J and then umweke kile kiwango kia group N kana P to meta misplacement of personnel no mbuebo ngawe misplacement of personnel of which nkomenyatri uthuire muntu utibo tuwa utemeko ke muntu J umweka N kinya utibwa menya kinya mbi manto ya omweke ke job group N lakini no amwe okay akwenda chief officer batu kwenda group we chief officer tikamberese Mheshimiwa kidogo na mbuge Mheshimiwa kaugote sheria ereo it is the Human Resource Policy 2016 eune ngavana and deployments cha personnel both at the national government and at the county government not we serve at the two levels of government kire acting you can only act job groups ahead of you only 2 job groups ahead of you in this scenario kule na ntoba job group J by equal acting job group S. Imagine job group ingana ile au job group J equal acting job group S. Chief officer no job group S. And te comment to tena information andiri bongo wende that is what is being te comment one no to tena information na ibo to kesu ke to kotini ke de prove ke the allegations you true cannot true so won't comment you no to stay informed no to get informed ende bora kwa matokis Mheshimiwa Lucy Mukaria ruwa chief officers are not vetted by the committee on appointment.
Chief officers. Chief officer no mwaka vetwe na CEC. Yes. Chief officer na veto na CEC. It's okay. Yes. It's okay. Amba mbere mu Meru. Na chinjirie. Kandire tadi ya diburu. Ari mbere ugatiga mukirie kau. Chief officers iba veta wara kinbati veta wai committee on appointment. Baveta wai sectoral committees. Like now if chief officer no finance. I think it's because na kwede yo wafile te appointment. You see chief officers baveta wai committees. Sectoral committees. If it is the chief officer finance, committee finance. Yes. Kedri chief officer water akaveted by nini. But lakini what I saying it's on acting capacity. Baduri on acting capacity. Ibo but they qualified to act in those positions. What you say? Aya kireveting brankweda kineke akwe the sectoral committee. Wari assembly aina wadho kwa in that sectoral committee na akae ana submission yake ya kuwa antubapareti ya ibuko kari ABCD. So still I'm on our neck. Thank you. Aya kambwe manto ku win case. Akwe ba umure kotini bakiwi baishangilia. Minte ko be anything about to win. Lakini ngodombura case win on stages. Okay, akudi the preliminary application. Etigirunya mangasiti na wera case akuwin first round. Because now it is a baiba upinga preliminary ya hukuma bano iba kupinga yukume akuwini first round it is a score on their side you can celebrate kinjaki kesi kinja baba na nyaje no where you can celebrate that kinjaki the attack ya finality attack ya finality so like at that stage they had won at that first stage no wete kinya mtoro wiketi amba kotini bonoko bonoko ni toru kebugi bonoko ntero wa tali toru Salesu is my friend. Na kuda tuna ma activist ya they assist a lot. Ibata da kia munonyo ka kona no kala no ileli kutedoki. Salesu nyawi my friend na ambu etu no to ito aragenwe. Kinyenda morire case you getire due proper grounds ambera kegi information mea kwambara na bwanu information nikachi ya nawa kawa te report fulani na investigate ta kone tu data yo to ira ya rembecha na ambi no to no ko kale to discuss rembecha to kana to mere tari ito me discuss ite na ite ta kwaru ka ite ta hukuma ora bongo to data ora bongo to wa kinya kida tikera ira kinya finality so ke to ranko de kwa matini yango de kwa tiri ona kinya kida no kutora muntu kamwe ka keya no uwa kake sendikei ntira iko kinyaka nini na bila bikuonwa ki mama okolea pare ona makoboko ngugenyana ndio wa mheshimiwa wa makoboko munene kwa jeyara au wa makoboko pate kuona imbona tenya nyumba cha maiya chiaki utoko weta nyanga mbewe kuri ya weru ari no kobokobo ne kobokobo kirenya ko mutona tene kobokobo matresi yo ngo matirinda gwerereke ko mwekuru awe we kumaji arota amamirambi no to mu substitute omuranga kura iri no kinya ya inchi 10 ntiba igire ko enenda gwatri lui tura Kristo muntu nona inya kawaya kanini kinyoke mudura uko no kuona kautuka kaya kakadiri twari narrative yo itrikie ne ya kwethira muntu ena odona muntu it is not there. It is not there na natige ukarakinya hivi ate ukidhura muntu menya you see nkaja kuona glass hizi Martin na perspective kwa itebugi na mbuga tubiri kwa tunyanya na kombe anto glass I mean I will not be an enemy surely ukaja kuzanga kwerika abato kanyanya na glass anto akonywa naye kanika abato kanyanya na kombe there is no hatred there no ndonandere tuga for example kada tuliuga muntu kulingana na katiba abweriko ko make sure tuina peace na tuina cohesion kada tutina peace na cohesion nenda mudhura na kareta peace na cohesion ndikanchuka kwena peace and cohesion kumo ala mwambiri twetekanirire twinde twagatiri problem ira tukwarire kana wonini na bwakwa problem ira nkwarire irirea ka demore okole kugetaja ekudidwa eja na ngombe ovo ikea nyoka ukenda kunenga robiro ukenda kunenga that's a problem maybe yaku no te muntu gokuria biro ka getaja so utira woni nkiuga nda ine circumstance muntu akaye wa ngombe ntira akaye wa whatever bugire yake ukeja na twekire mwanka ake twemenya narwa intuko jako kolea ichi ngombe na makobokobo zazawa kana intuko cheko aka nyumba rojo bigero ngimenya rojo keja ikidima wejete kwenja ibarabara wejete kudivia we need to understand ito bwiri kumenya mwanya jo antato ireko iji whether muntu na kodora na bange Martin I mean nteko menya imbio to manania thro ena that kind of feeling
Uni mbinkodora nani I'm not a governor. Na antarani tenya for governor. Na nya nteke kateli. Yewe hatu ekubi. Maybe you are. Tenya are kateli. Oh, kateli nti aba kwa milioni Kete kunyamba dibuti yoga. Kete kwa matineba. Na nanya na haru antara la nyamba. Ni ukidejero na haru otekodra aroma. So much in the thing is tuitegera uma igenda mumiru omba ku understand tukauga atiri icho ngugiria gavana bwiri kugitate hakare muri kuthithia cio for heaven's sake nyamumiru ngi utikino dionto marete mumiru nyasaresio mumiru nyo wina uo meurire ng'ombe hakeja kuona space yewe ni kuinyangwa kana kanya kawe gagutumka uyo ati bwiri okira no ndo okira then what okira rojo ndaike mwisho yugo gachithira thinene antu awenyangirwa miaka 5 aria nandi kethira itwa kuthiurunga thoro tena njirenge kwa rire utumatuga batu twe MCIG tuthiurunga turukie signatures mwananchi akaja kuwa rira ringi batwiraga twetaita batwiretere ni tuigora president akabe abera na ito thithia jamati na signatures cia tu ciao kethira baugire ciao teka tukaboria na ndabo kwenda batwira twetere tugetera na ya thai actually bauba gwetia signatures bange baliuga atiri uganani ataugire etawada ashagwa au agete Colombia je ali nabo nandi I mean ko gathiurungania na antu kaire no tige tuara ka nani akuga so I understand yakago gare muchemano na arua we are weighing our options so that what these people are saying na teno nto itokodora tongeria bare no it has nothing to do with that no to bare abu direct kidogo Martin ango ndo put right on the word ne kwa ara put right let me just put it right very quickly kenda to around engage very quickly ndenda kuga atiri mheshimiwa kuga ndakuthure tiumanda kwenda but ndenda kuga oni Martin oni enda ku mtunge wendete ngavana ioni no ntubora mukosa that's not true that's not true go tamugeria oni na imukwasoaga atutona opportunity no tunite to bisiewe ante to bisiewe na wateje kwa na nde nejere ndubare bwaro muthikira ende mayare to ara 269 kwa utengi mba mukeje na nde muge number 1 au gote bumbo na abu bwega bwa ngavana lakini ndenda kuria triki atiri oni ndategani kuma igitaru rwande mwaka yuyu mwejo direte jwa ngavana Kawira Mwangasa atware kinyabi yakuga na gwita kirugura rwa ararugura matanete kanyakine na gwetu ende kiraito wakite achoka etarugura kingi na kingi kiraito wakite oni gote project ndronera Kawira akite the last financial year ne dira ngarure kiorogete bene no okay kiorogete kingana usasawa lakini ndenda kuga atiri gote project oguni pomba kuga na etha itrikia kuri ene ira agitete no ndo doje chiongwa ira chinji the last financial year ndene Meru County no kurikana augire na kanywa ka muthikirite ari abothuguchi centro na kwa mheshimiwa Mutea augare karembe athiuruka muno akimurika ithima augire wondra augire ndenja riu ntwe sponsor eje abokore abwikire abuthirikirie ithima but I want to say thirikari itithithagia thirikari kiraitu murungi yathithitie budget ya urambo auzire ikenjwa na inywe ruji so gutembo aulkinyemwe arathiria commission intobira bionde Kawira Mwangasa arugurite thai as we speak ibiria biathithitwe ikiraitu murungi number 2 uchoke one biria biatigirirwe nyikiraitu murungi for example department ira itango ge na kwenu bwana Etrikia kuri na nyomora twaka nchiro itawa nchiro cultural center twatigirire iri atirinto stage mwanka thai itaimbwa neta itaimbwa 2022 2023 na mwanka thai as we speak itekeri budget ya kuendelea project yeu so
which means arenda kurugura kire ithiri ende ire continuing at itegwekirwa mbeca igitatia ithira. So that is why I'm saying imbonwe project you irio ithiri tu ithirikari iji mbiro na nde ogwa gote kwenda kuona ende ni ndenda kuga ni otecho mbene. Okay, kancho gendi kancho ke ndecho ngeda very brief so tika oni kuwa njeyara kana na sedike ibakodura ngavana asache kangu atiri kauntu kake ikonekane nonto bioto mambugo kainya makobo kobo akero kikareto namba 10 kikareto which is wrong na no rongo nonto odi kinya yagero yakureto namba 10 namba we atu bakitura muntu no bomato yeta no bomato yeta windenda kwa mato konete project makobo kobo kana iba bakuringa woni ekobo kobo anko togwira atiri oku akikobo kobo ikia namba ya nona nabi na bio biekiri namba jacho na ekobokobo yora weseti utimya weta buruki nyoe nanto weta kura ekobokobo bya namba mwanja oreta kira tutikirire ndeto imwe icha wikira lakini kato ya ki project bombere mheshimiwa kuibia weta bya mwisho kwenda kuatiri para kia project ni assembly kuya kwa netirwa kachoro etwa helito Mundro batere kuria itibatiko ya kurirwa nindiene nito dotabwithwa budget mpati wiko kwenda statement mbunge yete tu SDK ya kuria department kacha no tubutabwithia bu yari akwa replied ere ochogwa eno to mya muntu namenye inyeke wine by ainenya MC wete statement ya assembly na abatiko ya kawete statement betetie na bobu tadidika that is one bonge brangwenda kinyamu Meru atikira utinga bana ukumo Meru ethe budget yake wetha budget yakaba noro kinya kireito na ethe budget munya kawera ethe budget kireito no to budget ya wetha chikuya lakini budget bute tu dirikari riku na ndenda kuwa kwa manto je yara wete na intruete kuwa na ituete atuinde manto budget kwethe ria itemized uteku anga kireito atiete ithimanga bia ekro bi ipwe eune out no to bataite mais ite ba we dhima beka ra block figure water yotirwa milioni manada tu drilling of wells milioni gede mana ya tu either figure subject to consider work plans chabu do work plan ndiri kama nyombe chirike tata iriga tumiko kwa nini bora biche na experience rande ya bia project so kueta kurura tuendo weto kwa maternity yake kanyankine okuyo kuongela kida ni tanda project uni are kuno mione because ni wenga bana account niku ni wenga bana account na project wetu mbirure na kurura project yu kinya ita kwenye national government edide twe yewende ya thoko muthara ya anda wo by national government kiringa bana na inga bana kune growth mwangane thoko ni ya tata no akenda ku maintain thoko era so ibo kwenda kueleza Martin nteka nguwa kure personal though no bwethe boyo no to interest chagu kana yaro etata yaro karia lakini asante thank you akwenda tu Martin please not bother bere uju kethimu kambuge mheshimiwa ugantete ya statement betetie nyingi na itachokwa actually ndenda next time I'm going to court sanction tinyete court you sanction no batare kudithia motion your impeachment okaua department ye inko okaua inko andika barua inko enda kudithia motion your impeachment non to CCO kana chief of the impeached no kwa impeached uroriete kuhona uroriete ku inibodo tingabana inibodo uroriete kuhona report ya assembly maybe kuma their powers so you have teeth but you cannot bite 40188 kuwa Kawira has no capacity of leadership because so far analalamika akisema CS Lentorendi alikuwa anasababisha vita makiri kuwa Karua kama governor hana vita alikuwa anabeba watu kutoka Imenti kwa nini Egembe ya kukua na watu na ni wapi governor anahusika na Okolea na MCAs wote wameingia chini ya mvungu okay kurungino kuwa akawa capacity can never be replaced mama has no capacity at all na how MCAs Catherine
Okay. Madam Zipi has said it right. I have always said that Kawira Mwangaza lacks governance capacity. Na wengine kwa ni mambo ni Jose nikiwa Meru. Okay, huyo anatafuta kazi. Jose, all the best, bro. Kweno ngino okay, Alan Kinyua chokwa ruatire. It is disheartening to see individuals and selfish political theatrics taking precedence over the needs and interests of the residents. While handouts may not be the ideal solution, it is important to remember that two wrongs do not make it right. It is unfortunate that leaders are attempting to tarnish the reputation of the governor without considering the bigger picture of the potential impact of the community. It would be beneficial to see these leaders come together and focus on construction ways to lobby the national government for development project that will benefit Marians. Let us hope the residents will wake up to the realities and see through divisive tactics. It is crucial for the unity and collaboration to prevail in order to bring about positive change and progress. Together we can make a difference and create a better future for all. Kiri SMS. Hello, Wero. Wero ale? Hello, bwana Gichunge. Hello, mukoro. Habari yako? Unimbwe kabisa ndadi no yunko arinwe. Adriano, please, maoni yaku na mpwe. Thank you. Yes. It is quite unfortunate. Watu kuzizirwa mirandi, ana kuzirwa maendeleo kipindi kemake sana. Na create maendeleo ni antobaile ni mwananchi mulingi kura na governor bombere MCs ni bonere makosa mwambirilio barabrelia mwabeta nao menaki mwananchi no tubatazi bazigire baendenya kumenya makosa ara yareo ya bawa yareo bakero bagambia ko urona bakera otego zikira ngabana na kule manto oni kwenda na jayara na manda muu no to jayara wena bere na WMC sibabe na makosa ne bali kile wanaishi gwe antoya ndeto ibe na disempacement lakini na ile leta ya kuona ala ndo karake karuana kila mtu ujue mwananchi atutrongwe na ninometa kaya ngabana oni denda kwera bwana iterekia tiri okay apenda interest please Lilera tueneo Meru etangitie arongo tugenda kwa rioma lina Meru azira na tuendete kutumira marongo sana no tupa so interest na woni ni jalo wenda bere takijaru to ya ka ornete ate dia de Meru to amedia tutu ingwa eduto ke interest ya tokan na ndenda kuwa tidi ibo ndo na pruvu otengo eto kakutirwa tukaria tukela na mubira huu no tumuntoro weru terene wate ona makosa tikona kizia kuina zina arwa mero anatuwa mama denga banana makosa oba tenda kona makosa yuni murimo yo atora tituinde nimemake tano lipo raba na Martin. Thank you, Adriano. Asante. Another one. Hello, Wero. Wero le? Hello. Yes. Martin ndenda kukulia tena. Hello. Mwenda ingo kubwa mukuru. Ndipo mwenda kuma Meru. Mwenda nise sauti active kukenda to watandira bro. Hello.
ndenda ko ya director kaka wira ra fire na le bigina dino jeno era wa na temero road na tete bono na ora ko wira bu nino to Meru go ora ka to mo nyara bu na ko wira temu to bumbo kara kutika kawira kutim to ko wa na le na baka mumberia fina de baka mumberia era bana ndei yara na cho nyamara chine cha to mo chine cha kawira de mo yena ni okay kawira na le na mo go to mo go bidre Meru go je ma to go to India. Okay, thank you. Hello, Asante Mwenda. Thank you. Hello Wero. Eh oi moyo kabisa mukuru wakari Atea baba buya oyo eye umwe ome oyo boye mu ayo ye ma ove na ayo mo ayo ya ma ye tawi ayo ya ma ye obi atawa ayo ya ma utai ye mo to aje ya o ye abu ayo ya ma ove ya ayo ya ma ya we yo mo ye well, yeah. Oh, yeah, boy. Okay. Oh, yeah. Well, I'm here, Obi. Okay. Oh, I know that I owe more. That we I know about. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Asante. Thank you, Moya. Okay. Hello, Ero. Hello. Hey. Wero TV. Hello, sir. Mimi Jafet. Jafet. Hello. Jafet ingo kuibwa? Yes. Hello. Ya chua network Jafet alafu turingire inge, sorry. Hello, Wero. Oh. Hello. Gichunge. Oui. Ndako mama gichungi kyagira mukuru. Sorry no to wake up no ari.
ari mutambika nonto mutandara inkubuje dongi mono mukoro. Thank you. Ibogeria kwa elimisha Meru. Asante. Lakini ango ndake kukosoa mukoro kia mange angaratania boka lakini na we sawa. Iko mwerekani ya kiboka hii. Governor Kawira Mwangaza na separated the operation of Korea na ngugishe thirikari. Na ikio kuona ngugishe thirikari gichunge itawanonga na 10 tema. Za 11 kinyoka enda gweta kunywari nuga kule kioria. Ndiwe. Kana wenda gweta kana ro gweta nuga kule kioria. Ndiwe. Na ndio ndo Kawira Mwangaza no bishop na teta kunywa. Akona igwagirite tio kore ana baire bana to abaye ngombe. No batera kumure kule gichunge. Ndiwe. Na ndio ukuona nese parite. Na inyo kore sande nduko ekiumia Kawira Mwangaza abatere kudo Mombasa era mbera ro chumbe ima gichunge oburagenda nduko ngabane ngubi so abati kudo Mombasa era mbera ro chumbe kana kana inyarongo akaduta nyambe yara kageto temba na urongo lakini mbe kiuchone ona ntoto bandero chumbe kauna gongo ona ye mwana mukana kamwaga tena ngombe tuna makosa jare au oteyo tunande anto aba kuangaratanya bakenda kutonyige siasa ninya mutumana ngabana peka badore ne gichunge nyanto patonyige interest yao nonka umubugo bina ya umira na wakere nyando era yokale mawata kayo kale mono mutuma ndoere okale mawa ekarea antubara na interest yao na kaulu bara bena ndo yao paso na Kawira Mwangaza. Okay, thank you Dan. Mantri baba goto ba mantri bomo goraisa okay mantri o tito kiraswani ibiona ndo mba kuera mutumanto edinkia una fair enough. Anto tabauto mkichunge yangu kwera uma Kawira Mwangaza ukeza oni gichunge Kawira Mwangaza alete kwa kwimambe kuma zaidire no ngala 10 ngo ndindiro ndimandamano ne aya asante thank you Dan. Endi gichunge tu iromba ya kwa kiria Meru nga iba respect yo Korea ya Kawira Mwangaza nanyabo ngo memena no Antonio Kawira Mwangaza na kuona we atenya ngiambe tutawa na wokorea inkuromba Kawira Mwangaza no torogere intukuiba tu no ngere ilano kana inya kana Korea. Asante Dan. So tukithiria bwana turikena tulikuwa na dhache tu kueta bona nene sana okay ngoro akiuria ndo ruatere kakawira abuire na ndero wanga several various roads ina biachara ene kangwenda tukuchokeria muntu no ntu actually ngomwelewa timu siasa mia siasa dynamics chayo itiriero amyamwe ibondo waikagwa uhuru arwama akaeta Raila kimutuki muhuruki nambi lakini achoka kama mchoroka na bantu moshore so siasa ukailela dynamics cha siasa ndanga mwana siasa au piga kode na tetrika no mbiedu adi matini ki siasa nkawo romwe na the following day nkele sana nkajustify wewe gutu kuwera na bantu yaya rekebisho nkawa bungi so ndenda kwa ira yale issue ke biashara na iba investigate makateo seto makateos na ngoiche ndira widi chama no contractors kwedira ngoi ira chiario ngoi clean na baba itete ngoi clean bari wambete cho Rito cartel has never been popular right now. Yeah, cartel right popular actually nda ure nya cartel okay agwila real sense cartel okay wa kombishete yo cartel nyatiri gitoreri Katero kailela kikichongo wa kubakira Oxford Dictionary Katero is an organization registered organization ya kwenda ku monopolize prices etuende inkwenda kede nkura mama yani na kwenda aroma no kibiashara monopoly is not banned in business keru ya wani age do not ngiakomba u control prices kwa tuko ingade na kachati kara je yara tuka ininga ke bakure atu chati na tuna team tu chati tura tuka make sure oteto chati tunga to hukumau ibyo ndo to akatelo na mama yani ne kila mali so JR if okay ya kwethwa win na chance ya ku advise
Governor Kawira Mwangaza right now umwira atia? Actually au niompenda nya kuinyeria mono mwira kiambere kabisa menya muntu era charity begins at home egera gwakunja na gwakunja kwa wenja ibambe wagwathanire nae na deputy owe pathiriye thina ciao cia mujie nikenda at the end of the day kwithirwa yani from inside tukuona kwina ngwataniro bojairi ati umba kumara na ndi thai arungama kiringone era MP kugasore ari abweri kuthithia muchemanio na mo gwaja chato diplomacy re Kalonzo omo akimwita akamura ndaatirie nya bakaria jange amurari ndaatirie kirwari rwakora ntukwira ri ndaatirie agetania na bonde akiberaga amsore bachoka akathithia a meeting ebonde riu nande akauga ekenda batekeje kuwa baithiria muchemanio bakiuma bauga otebio turauga akethwa at least na make sure ibaritie bonde individually na ndi bakaria na ndi achoka bakathithia small meeting akauga we are sorry tukugwatanira jara oje behind us kwa untato ichigete atia muntu ja rentore in my thinking she's ari iguru mono berewe na ndije kethira weka mukatumana ukiama agatumana agera njuri ite mwire aba inda imenya no kumenya rero ko chwathiri utebio you should go to all lengths na party wake kwithirwa at least akimeka sure community ni gwatanirite iu ni very important na gintu kiria atibwiri kurirwa buru ni ati kuna ritu kamwenda ake okolea kana kithie jange kuna baraba kathura okolea kwina jare okejo thithie kithima kinya bwaritie na bwathikaniria na antu no twitikanairia Martin in development kwina nteto ithatu chithera chirio kwina twita development with the people, development by the people, and development for the people na ndichi chiachi okolea for the people ire kuthithiria muntu by the people nire antu baithithiria bongwa na with the people nire bothithiria nantu na ndikinyarire witherwa ogiaragia mantu ja development ira bukwenda kuthithaniria nantu netherwa akimenya nyabaritie na bagwatanira kwina baria batithira bakenda bwiku lakini advantage ni ati akethira majority by on a side nonto imanto bakugitata baritie na bathikanira na bendana on the same so kire mathogane jakwa mwira kabwiri kwa tolerance aka tolerance ki baria bati umwenda na aka tolerance ki baria bakumwenda na akamenya kwina baria bakenda bangi kwe bakenda nto ethinkia and there is nothing that she can do about it kwina bara bakenda MP bao nkurukie we ino ndibo mbo ibakona baibaretera nkuruki so ore umba kuthiri kureta kinyagwe biaku nekenda nto bairie bakwenda and there is nothing that you can do about it no the president ya decide kureta kwejania na rindikiri nekenda akuretera areta jitawata title deed what will you do okathithia ata ni president you decided ejo u ZK yago twira na berire na ara nya MPs bau abera babuti bubu kwenda voters baja uni oranka benda 2027 so weka ngeta ndini weta kuthithia bara na nya na choketera MCAs na ora abera bwara kugwatanira ba dunka chora ngapira ndu bakwa ningwa na direction. So, Mheshimiwa ZK, you know, I know you said this again, but governor na supporters bawe ibethire toba kiwa this is about Governor Kawira Mwangaza kuri ntoba tetekiria ati Governor Meru imweko. You know, na ku-insist on several occasions. Na kinya supporters bawe, but they're playing this gender card. Ya kuwa today, Governor Kawira Mwangaza no ntuni mweko ni bonto akoro wanu yani kirindi kikyo. Thank you. Gichunge ndikwariria manjo kaire na ndenda kuga uni ndi mwekuru. If Kawira Mwangaza was getting it right, I would be on her side. I can promise that one. Berema kenda na ku respect sheria, sheria governance. Number two, you know, maybe according to me, maybe babubu mwekeza so much. No, issue ya sheria, it's not negotiable. You know, lero kuthithio ntu gitumaira sheria ti muntu uri ogukopus ka uri ogusupport you determine. It is you. It is personal responsibility. Kwathikira sheria bana Ondura, it is personal responsibility because the sheria area. Why should you not know that sheria area? That is your personal responsibility. Number two, nchoke mbuge
apart from kwathikira sheria kwĩ nũntũ bungi kinya bubwa kwa antu heshima menya ndiguru neji leadership twira leadership kana success leadership ti uria ugwe ukomba kumikaria na mbeca nontu sometimes nukuona inkuona most of the times aichumi ukaria leadership na mbeca but mbeca ni kinyamo ikaga value ni kinyamo ikaga value ndirona igitari ringi so in fact ke leadership ngavana abu ikwithira aina leadership skills choto mantu ba mudingata kinya MPs bau kinya MCAs bau mudingata without even being coerced or anything ko ndenda athoma mantu ja leadership na amenya what leadership entails especially on team building nonto if Kawira is not, if the governor is not able to work with any other person ura jayara ugire she's the common denominator go naitegere kairi one where that common denominator hari kurira. Number 3 ndenda governor berema change language yewe to me our language is also not very good, it's not professional. Recently okuigwa kwi minister county Meru letite na tharakanithi kiathone eta antwa and with all due respect he is a doctor daktari uthomete wina kiwango kia doctor antwa ari professional ari antwa tharakanithi ja daktari we ingugie CC ndene Meru eta kubera kabati kaende antwa tharakanithi bamwira please no, we don't speak such language here. We do it with decorum. Kwa ndenda ngavana wetu amenya gitikira ina kyo ikinene muno gya CEO county atiga kumbievyeka ata amenya of nwe ngavana actually te antu batetikiria ngavana nwe wengo tamenya ingavana at least inyarira ku address yantu aba address with decorum nyantu ku president yareo andiri gichunge nyantu ku president it was really very unfortunate to me as a professional kuona ngavana mbele president yakiwa kaende kabati governor ni mama, you know that kind of nini, it is not, it doesn't depict the cheo yu iri guru mono bwana Gichunge na kwenda kwira governor etha na ndikirite amenye cheo we iri guru mono actually no iri guru letu twinde na tuoni ari no ni muntu wonde ari guru wone uti muntu ugete ukagitabura then issue agenda kandi no kugete kwijira it is the issues that iri go surround leadership ngavana chiena thina na mbuge akarekebisha mantu yo yonde oni nkauga ni ngavana nkomusupport na karungama nawe ende nkiona buru na gwita sasa ora ngavana buigwita. Okay, maybe they will tell you nobody is perfect. Not the real take with mtu at perfect, but there are basics leadership. Okay. You know you cannot miss on the basics. Okay. Yes. Owibu arua governor nuote tikia wezo nyana atindire atatikia wengo gwetha nwe governor. Actually meu ni version ye SNDK which is also not wrong, which is wrong. I'm saying it is wrong. Najireka theatrics Najireka ngavana na chitikiti ngavana non to is no perform duties cha ngavana we ari we ari ofisi ne ngavana na witangoja ngavana na go executive projects aina ministers so udimi aku udidya yonde no edo tachi tikia we ngavana tibadi kwena these such coalitions me do you think generally Meru ni tetabwa woni burambo bakwa Martin timekwa Meru ni tetabwa yana the ina chaos you okay na ibunto benda kinya woni kwa device governor ndaparapa ngipo the leaders ba Meru ngibera buriba ichume be embrace unity tuna unity Martin ikienda kuwatanirwa na kuwa kabati kaende imakosa nanga mheshimiwa ati mwana siasa ewi slogan ya siasa ya brother Jubilee tuko pamoja. Yani you just come up na slogan yegu wa come up na slogan yegu ya kuleta movement atupangwingwi sio ndio ubati kuelewa mwana a politician is a politician mwanga kaburine so mwana siasa uende mahali but you know yes I think alika kwa president kabati haikuwa mzuri kinya kwethwa ni mwana siasa I think pia
you know, as a politician wa kiwango kia kuthuro mango kinya gavana no bahati kumenya kinya ora bible URETERI it's time for everything. You know, kwe anto wote bahati kwa manto yakana kure itara kwa manto nto ya maybe no some things no mbue some things no mbue atri kwenjira ombike state economy misplaced kwenjira ombike utumira onto bakala kabu misplaced because kire ba inge kinya atengere barabara yo ba omemero bono yakanga bana arindwene you know yakeje tendwene kulingana kinyanto bro wire ni meleta watu 1400 bakuromba ira and all that what there is Martin muntu akia kwithira no provoke mwanka ika interfere nyana manto aguna jireka no provoke no turi pambere na mbona no provoke ngabana ma to provoke speech ngabana italare na kwari ati kinya lare ataria kwari nya lare ataria kan kwenda welewe bura wakari kinya dai ataria tena niwe governor you know no about ku agugura tiri kwa tugiteta lare ka werwambu but let's speak the truth iko tugiteta lare ka werwambu na kinya kweria kuchwa tunginya ira iskimu miasiasa iskimu no skimu no tubambere nyere abarwamire the 4000 kugida machuka ya nambi na manye already na mashabiki na ringirwa mpi ibyo ntona siasa iskimu oeta matino ko organize muchamanio ukamya muchamanio yo urinte kwendwa ukayukia to plantie komiara ndarwa mambe pa ukureta impression yato utweta utikuthurwa so ibu chaje isado ngimu na kinyano ile lanya michamanio mwe oikwate bakwirwa na marori kinya michamanio president akairwa to by this and ikenda kendi gogete gembi kikontro to gena mashabiki so siasa matini it has no formula siasa tionto nani moshiwana kwa nathomete manto leadership ndokumenya we ntithite management up to PhD level mwankane manto management intopira BA system kithomo ki system wekyo lakini siasa ko ekinya ikaga formula jeyara ne candidate wa senator na romba etika senator na karande kabanga wodi burambo bigwe takafaulukite negiriku ki eita inya no atumenya nguo no edre kinya kwaka kidirukira rangi hii kuleta bisha fulani hii bisha fulani wote watakinya mheshimiwa mbika alira kina mbwiki kero na arawa ndio twajire no kenja kiriku so siasa has no formula siasa the formula ndwe romba nako burancho kede ngi buruna ketula kya Meru kira atongoria ba Meru especially muntu ntenda baringana ni CS na governor nonto utedio boki batu as millions bureuru sana. Thank you very much, gentlemen and lady. Asante. Yeah, please very quickly. To imande kwa yoko. Kanambo mbako na guga ake. Sometimes Martin kinyawoni ntadoimoni kinyaira jana we to scare so whether okiara yeye ko kwa okara ye kokoro na governor note governor kwa okoro no I mean, it's like some of these things, they don't scare people. No, ndore, bibilia yuga kigwa kitikorono na bwako. Na omano mwanga bokarwa. So whether you write messages, kana wagaria kugogia kinoti ukarana, kana okethirwa na, kana ona na ukithoma wa kimbasha, it does not make sense. Kuna kutishia. Buruka kabisa mati. Lakini tia ngwere kintu kiria mpomba kwera governor keka muthia kabisa. Kwera atiri netikirie noe governor. Mantu ceu jange jonde side shows za kuthithia tu lakini netikirie noe governor jo ZK yaguga au karajeka no tetikirie ne governor. Netikirie o tuko chothe na wa governor ni mama. Atiri etikirie no nduri. Tuge for example bwa gwita cartels na noe in charge everything. Akarega kwaria nabo tuge kana nyakaria nabo na akarega bathiria jara kuthia bagithia atia bwae na tabathithia muntu ria akiabwiri gwithirwa akirikana abatariro ba gintu kimwe i deputy bau bange bonde na nya igita ria ringi ria munye itugaga tukauga atiri mati bara bena mandate yao ibete bakathite atia ibakathithie constituency ciao noe governor noe na itengo gitia governor. So atupangui ngui. Thank you very much. Asante sana. Ndire na comment that cia Facebook. Flora Tera igoki arua. What is happening to Kawera isn't new. It happened to President Ruto
every day for 4 years. Sorry, Canada. Oreko, Flora. Oh, Canada. Okay. How is Canada? Thank you, Flora. William Kojarua Martin uliza itiriki hivi. Murega alisema DG alipewa 400k resigned from his prison job. Is it true? Diana Diaka wa itiriki kindly point out one sustainable project that the governor has worked on. Untubo actually Kinya DG wena wetere what Meru needs sustainable development but unfortunately time ikudira. Bishop Shadrack Mutethi Arua Kawera is incompetent and incompetence is incurable. Akawa, I think this woman maybe she's Edwin Mwendakawa Kawera was promoted to a highest level of incompetency where women rep was highest she can do. That's harsh. But thank you very much. Asanteni sana. Kinoti Marete JR. Asanteni mtaalamu wa mambo ya siasa. And thank you very much. Nontubakuwa na kanya. Mheshimiwa ZK Zipora Kinya ZK and nominated MCA ndani ya bunge ya county Meru. Thank you very much, madam. Asante. Thank you very much. Itirikia again. Thank you very much. Nontubakuwa ya on a very short notice. Asante sana. Nawe mtegero Meru TV. Asante sana. Nontubakuwa wina watu tuko bwana Arua. Jeremy na timu yetu ya kamera. Asante sana. Purity Kinyani we mwelekeo ya mubango yo. Linet kile transmission. Asante sana Kevin. Thank you very much Kevin. No tubwethere tuposta tuto dhongi wona tutuma mitandaone. Asante sana. Na barabu ondebo mbethiti mubango yo. Mudhoji munene wa mubango yo ni Mutuma Marete kana captain. Thank you very much. Good night. Wenbeto wa Martin Wechongi Ondola. It's been real. For real.